aya bimeze bite? Ureba hano dutangira filime yacu, dutangira kuri no ku mazi muri Japan Okinawa hari mu mwaka w'1986. Barakwereka ruwaje hano ababonye filime yitwa ngo ni Karate Kid za kera zo muri za 80. Uyu mwana muramuzi bamwita Naruto, ndetse ukamwibuka no muri Cobra Kai yahuye na Sensei Miyagi. Good morning, Daniel-san. Mwaramutse Daniel-san. Mwaramutse. Urakaza neza muri Miyagi Family Dojo. This is really something. Hano bararenze. Bano bose bamanitse bande. Barana abakurambere bose ba Miyagi. Who's that? Uriya ninde se? That is Miyagi Shimpo. Uyu ni Miyagi Shimpo Sensei. First Miyagi bring karate to. Uyu niwe Miyagi wa mbere wazanye karate muri Okinawa. Like all Miyagi. Kimwe n'abandi ba Miyagi bose yari umurobyi nawe. Love fishing. Yakundaga kuroba pe. One day, mutumwe haje kusumwe gukomeye, izuba rihambaye, imiraba myinshi mu nyanja ari kuroba, ariko abura ifi yo kuroba. Sensei Shimpo arangije kubera yarabuze ifi yo kuroba, arasinzira ku nkombe za Okinawa. Aza gukanguka ubwato bwamugejeje ku nkombe z'Ubushinwa. Umuryango w'abahandi wo mu Bushinwa niwo waje kumufata uramutoragura mu mazi. Barangije bajya kubwigisha ubugeni bwa kungufu. Webe ubwo Sensei w'Umuyapani yagarukaga muri Okinawa, Miyagi Karate was born. Nibwo havutse cyitwa Miyagi Karate. Two culture, two martial. Iyo karate yari imeze nk'ari imico ibiri, martial arts ebyiri, ubwo ni karate ivanze na ya kungufu bari baramutoreje mu Bushinwa. Two branches. Byari bimeze nk'amashami abiri ariko ari ku giti kimwe. Kuva icyo gihe abahani n'abamiyagi twabaye umuntu umwe kugeza uyu munsi wa none. Abayapani barwana karate ya Miyagi ni Miyagi kuva yaratugaruke mu Bushinwa Beijing. Uyu munsi wa none twigarukire mu Bushinwa. Nzajya kwiga kungufu noneho mbiyemereho shaho jewe. Ndaje nigire ku mushawurini. Rebe Jackie Chan mama we murwane sha murwane. Uranyumva mwebwe? Murwane Jackie Chan afite ishuri rya kungufu mu Bushinwa. We mugende gahoro mwabana mufite igishuri kinini yigisha kungufu mu Bushinwa. Ambara ikote kuramo ikote, ambara ikote kuramo ikote. Hano wari uri kwiga wushu, hakuri na rwana n'igita kubitaka na kariya wushu. Rebe byo ni tekinike. Hano harakana kaje hari icyo kabonye karikanga, kabonye umugore kariruka nakana gato. Master Han Shifu. Muganga araje. Genda umutinze, genda umurangaza umutinze. We mubwire ri. We muganga araje we, hari umwana baje kubwira kwitoza kungufu. Muganga araje. Murakaza neza muri Hana Academy. Muje kwiga kungufu namwe akana bakabwira ngo akerereze no mugore. Niyo warushaje twakwigisha kungufu. Tutangira tukwigisha kwambara ikote, gukura mikote, kwambara ikote, gukura mikote. Wakana. Mwarimu yakubwiye ngo uzunyerereze? Oya nta ibyo bintu nabimubwira. Rata yabimbwiye umbabarire. Cyana we. Kagenda. Uyaje kwishemeza ngari kwishura mugore. Umuhungu wanjye ari he? Kumbe ni mama we. Ngwino tubanze tuguha agacyayi mada. Iyi ngaje gushaka umuhungu. Yisize guhindura imyenda menye mama watamukundiye ari kwiga kungufu. Ri ari hehe? Kungufu shi keyi fuyu renja lili. Kungufu ni ikintu cy'imbaraga umuntu umva mu byubahiro byawe. Nabuze umwana wanjye wa mbere aburiye mu nzira yo kwiga kungufu. Sinshaka kubura n'umwana wanjye wa kabiri ngari kwiga imirwano. Ndakumva warije. Iri icyo asobanuye kuri wenda kizi. Ariko sinshaka kuyisanga mu bibazo. Turabyemeranyaho. Ariko uramutse urebye ukuntu kungufu yafashije umuhungu wawe. Umwana wawe igihe cyose ubuzima bwagiye bumushyira hasi, kungufu niyo yamubyutsaga. Cyagiye uba ufite agahinda babaye y'amadepresiyo. Iyi ngofero ni yawe. Nabonye umwanya wo kujya gukora mu ivuriro ryo muri New York muri Amerika. Ni amahirwe yo kugira ngo ngire umwana wanjye dutangire ubundi buzima bushya. Kuba ngiye gukora muri New York. None se kumaye ingofero ebyiri. Imwe uyiha umuhungu wanjye ri. Umubwire afa inyuma yawe aho yihishe. Umubwire duhure ninjoro dusangire ibya ninjoro. Achano. Nyoko. Mwana yisa kurikira mama.
ngo mama wagiye kujya gukorera muri Amerika. Hano turi mu Bushinwa Beijing. Katorore. Mama ntabwo agomba kubanza ukambaza. I'm sorry. Kumburi hano mbabari. Kelly, would you like to move to New York? Zawari wanyemerera tukimukira muri Amerika. How long are you going Ubuzima bwacu buri hano. for me? Ubundi yori kubimisha kugeza ryari. Keeping secrets? Nimba haruhisha ibanga ni wowe. 又不是打。 Narindi kwitoza ariko sinarindi kurwa. Get violence in Iyo witoje urugomo ubuzagira urugomo n'ubundi. Charlie, there were Shaoli. so many other things for you. Hari ibindi bintu muri Amerika aho tugiye niyo ko uzakorayo. In English. Kuki ubundi uri kuvuga icyongereza Your mama? language, Umujyi mushya ururimi rushya. all this stuff here. Ibintu byawe byose ubisiga inyuma. Tugiye gutangira ubuzima muri Amerika New York. 可以给我你的手抄吗？ Rata wansigiye gazawe mwana. Rebe. Bahise berekeza muri Amerika. Hari amamodoka ubona ukamenya ko twamaze kugera muri Amerika bakise gute? Karate Kid Legends. Yeah. Twise tugera muri New York ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Katorore. Yeah. Rebe, umwana bamukuye mu Bushinwa bamuzanye muri Amerika. Ni we na mama umwana ntago yishimye, buriya nta mwana wifuza kwimuka ava aho yigaga asiga inshuti ze. Keretse nkamwe nyine mwamwumva ngo Amerika Amerika Amerika. Kubundi kivuguti wava mu Gatsata ukajya kuba muri Amerika. Sinzi hano mwamuvukamwe. Karitsiye bari. Rebe yaje hano. The box has arrived. It's nice. Turaho baje hano ni heza. Mama yabonye akazi muri Amerika. Go check out your room. Yaje hano yicara aha. Atangira kuri ifoto ari kumwe n'undi musore. Hey, Mama. Mama, I'm going to try to find something for dinner. All right? Think of something. ngiye kujya gushaka icyo kurya. Well- Ngiye gushaka ahantu nagura pizza. Sure. Ntujye kure. Kandi wirinde. Careful. Iteka mba nirinze mama umwana ngagiye gushaka icyo kurya arebe nk'ahantu yagura pizza. Never knew life would be a Umwana hari aho yabonye yinjira hano. Akigeze muri Amerika nonaha. to improve with the groove, gonna make the beat quicker. Tick, tick, ticker. But people gotta be meaner. Yeah. It's cleaner, work on demeanor. Reach for the sky, be a dreamer. Life will be a little bit sweeter when the day comes. Umwana yakase hano. Me, Akata umujyi wa New York nibwo akiwugera mu masaha y'ijoro agenda areba kana kari. Yeah. Umujyi uraka. Uyu ni umujyi uve kuri twa tugigi. Umwana aza gukata hano. Ubona hano handitse Victory Pizza. Pizza. Injira hano. Can I help you? Nagufasha? Yeah. Yego. You guys have, Mufite like a stuffed crust? pizza ya stuffed crust? No, we don't have Oh stuff. ya ntazo dufite. But you know what? I think I can help you out. Urabizi ariko ndakeka nagufasha. Car. Drive through the Holland Tunnel to Fata imodoka yawe utware ujye muri New Jersey ni kama yiro 20. a nice, crappy little. Urahasanga ahantu hari iki shop kinini ushobora gusanga izo pizza. Mwarangije? Harakana kakobwa kaje. I apologize on behalf of the Natumbabarire moron, bino bigoryi bibiri. one of whom is my dad. Umwe muri byo ni papa wanjye. We don't have stuffed crust. Dati izo pizza ushaka ntazi yari. Plain pepperoni, sausage, Ariko twawukorera pepperoni cyangwa sausage. and eggplant. Ni pizza nyine ziri. Yeah, pepperoni. Okay, nkorera pizza iriho pepperoni. Anything else? Nta kindi. Mufite papier hygienique. Sorry. Kwiki? Context. I just moved in. Nibwo tukimukira hakurya iriya. Some stuff for the apartment. Is there a place nearby? Inzu turimo rero nta papier hygienique zirimo. One where I don't have to drive an hour to Jersey? Biriya bambwira ngo ntware imodoka njye New Jersey nta modoka mfite nibwo tukimuka. Yeah, there's a bodega around the corner. Hari hakurya ahantu ko kuwagura. In store. We call Hari iduka wagura mu papier hygienique. Weird. Cool. Urakoze. Thanks, I'll be right back. Reka njye rero ndahita ngaruka ntware pizza yanjye. Tukwandikeho nde? Li Fong. Banyita Li Fong. Welcome to New York. Urakaza neza muri New York. Li Fong. Urakoze. What? Iki? Since when did you get so? Kuva ryari ariko utangira kwigira umuntu mwiza. This needs to be. Umwe muri twe akwiye kuba umuntu mwiza ariko ngo ducuruze. Nta kana. Yasha. Who starts at 7? Ishuri ritangira saa 9:45. Train to Union. Urafata gari ya moshi. Transfer to the Uce Union Square. And then you see Miss Morgan. Ujye kure twa Madame Morgan ndabyibuka byose mama. I think. Ndakeka. How about you? First day at the hospital.
wese kwa muganga ugiye gutangira akazi bwa mbere bimeze biti mama nawe n'umunsi wa mbere ku kazi we nawe n'umunsi wa mbere ku ishuri bwo bakigera muri New York umwana agiye ku ishuri n'umunsi wa mbere mama nawe agiye ku kazi mu bitaro akora yabonye akazi n'umunsi wa mbere umwana yese yambare kuteri yerekere katorori ageze anabona hari ibintu by'ibiposteri babimanitse by'abantu bameze nk'abarwana rebe mwana arikomereza bamurangiye buryo agomba kugendamo inzira zose agomba guca kugeza ageze ku ishuri nugera ku ishuri uhumeke wigirire icyizere ntagire umuntu ugukanga winjire mu ishuri umeze neza dufite akazi kenshi ko gukora Giza nabona mu kigo agiye kwigamo we mwabagiga we muri bubiki abanyeshuri biga segonderi no muri Amerika barifata bagasomana we siko mu Rwanda ayo makosa batayakora abana bo mu Rwanda ari inyangamugayo yaje hano masaha yo kurya dore ibintu babagaburira kumbe no mukobwa wamuhaye kiza n'injoro niho yiga mwana yaje hano masaha y'ibizamini akagera bagakora biga bakiga kwiga reka buriya biravuna hey wasobanura neza gutyo utarize umva nanjye ibyo nabyikorera wawe mukobwa ageze hano ibintu arabimena rebe reka ngufashe akana kaje kumuteruza I'm Lee, remember? Banyitari uranyibuka Tonight, your pizza place? Nijoro naje kugura pizza iwanyu Right. Yego. Stuffed crust. Niyo waruje kugura. Yego. Niko batangiye kumwita. How come your English is so Ese kuki cyongereza cyo numva ari cyiza? My mom did her residency in Mama wanjye yatuye muri Hong Kong. To an American school while I was there. Anyandikisha mu ishuri ry'abanyamerika riri muri Hong Kong niho nigiye cyongereza. Now you're slumming it here with me? None dore wicaranye nanjye hano. Yeah. Yego. Rebe. Okay. Well, thank you. Urakoze. I think I got it from here. Ibisigenda byikorera. Not doing anything. Are you sure? I do have a couple more stops. Harahandi hano ngiye guca. Oya tujyane dutambikane twiganirira ntari. Many new friends today, huh, Lee? Uyu munsi wakoze inshuti nyinshi se ku ishuri. No. Day's not over yet. Umunsi ntabwo urarangira wabona ndi buzibone. Bahise batambikana biga no mu kigo kimwe n'abakobwa baturanye. Batangira kugenda bayavuga nyine nk'insoresore. Bino bintu ntabwo nari kubyitwaza byose n'ubundi pe. Okay. You got aprons, you got sauce. Yageze hano. Cyabonye abantu bari kurwana bari kwiga karate. We yiga kungufu bari kwiga karate. Mukobwa vayo. You study karate or something? Wiga karate? Yeah, kung fu. Jenize kungufu kera. It's cool. Ni sawa. But yeah, don't do any of that anymore. Ariko ntago nkibyikora nyine. You're clearly over it. Uzabyikuremo pe. Train here, okay? Ina ntuzitoza. Because you can't. Kubera ko utabishobora uzabireke. Yeah. Yo. Long time no see. We hari hashize igihe no kubona sha. Long enough. Ntago ari kinini cyane. Hey, Daddy owes me a call. Ubwire papa wampamagare. Yourself. Wabimwibwiriye se Oshe. Yo man, don't listen. Naragerageje ariko so ntago yumva. Fuck the old block then. Ubwo ronge ntago bindeba twigendere. Bebe. He owns that gym. Ura mugabo niwe nyiririya gym. All right, just papa wanjye muri mideni ry'amafaranga. Fine, okay. Kano gacu uje wirinda kugaca muzagira amahoro. Bebe, ntawitoriza. Good Connor, looking fast. Kwanagira vuba vuba ndabona tukubita gahoro. Musore bitakora. Your girl Mia out there. Wa mukobwa mwakundanaga Mia. Moving on pretty fast. Mbonye amaze kukwikuramo kabisa mbonye agasore bari kumwe amaze kukwikuramo. What are you laughing at? Uraseka iki? It was funny. Byari bisekeje ibyo bavuze. Umukobwa yakwikuyemo ari kumwe n'akandi gasore. You're right. Nibyo. I need to lighten up. Nyeneye kuza. Do. Cyana ni ikigome. Cyana kirakubita. We. Bebe. Turi muri New York. $600 for a replacement part? Amadolari 600 kumindurira kantu. Okay, forget it. Just Yari kazima kagura icyabiri. 大姐， Wait, 意思给我们打个折吧。 avuga mu gishinwa hano hacuruza umushinwa. 朋友， Yo. 450现金。 Shibawusha sincha. 哎，谢。 Sinzi ibyo bavuganye. what are you doing? Mubwiye ngo iki? He's gonna give it to you for 450. Arakugabanyirije gukuriye iry'itanu. What happened to 600? Kweri 600. She didn't know that your boyfriend. Ntabwo yarazi ko sheri wawe nturuka muri Beijing mubwiye kuri sheri wanjye ahita kugabanyiriza.
Wow. Hey. Okay. Look at you. You're so Erega proud of you. ndabona bikunejeje kubeshye ngo uri sheri wanjye. You think you're my boyfriend now? Because you got me 150. Bivuze ngo mise mba sheri wawe kubera ungabanyirije ry'itanu. Cyane ubutaha ubwo bazaguca menshi. But I could teach you some Mandarin. Ariko nakwigisha ku gishinwa. Yes, if you went in there and you like uzajya mu maduka nk'ay'abashinwa uvuga ururimi rwabo. So much respect. They give you the local discount. Bazajya baguha discount y'abantu babo. Shop you're not. Abashinwa bivuze ngo barakunda niyo uri umushinwa mugenzi wabo barakugabanyiriza ariko uri umunyamahanga bafunira mu mavi. Nawe uranyigisha New York. Yeah. Kwigisha New York. Dude, what? Look around. Shirebe nawe. New York is completely unteachable. New York nta kintu wayigishaho umuntu natwe bayivukiyemo yaraducanze. Fine. Sawa. Get off work early on Sunday. I can. Ku cyumweru ndangiza akazi kare nazakuzengurutsa tugatembera umujyi. Sawa. 就是个约会。 Avuga igishinwa. What? What does that mean? Bisobanuye iki? It's a date. Ngo nyine n'abasheri tuzaba dusohokanye. Oh, wait. Not a date. Educational experience. Oya nzameze nk'ugiye kwigisha wana ntago ari iby'abasheri basohokanye. How was school? Ku ishuri byagenze ute? Yaje mu rugo? You know, school. Ku ishuri? Nibisanzwe. You make any friends? Wahuye n'inshuti nshya? Yeah, I did. Yego. Imwe. Hey. What's his name? Yitwa nde? Mia? Yitwa Mia. Wahise ujya mu bakobwa sha mama yarumiwe. Mia. Niyo nshuti nshya nabonye. Bwo nago. Bura nimba mama ari guseka iki? Yarabyutse asanga umukobwa mutegerereje. You know how to ride a scooter, right? Zigutwara moto. Rebe, umukobwa mujyanye ku ishuri. Urebe. Scooter 4, right? Wewe ugeze utwara moto mbere se? N'ubwa mbere ntwaye. Ubwa mbere twaye moto. None amwigiyeho. Turi muri New York. Dore Simuriyu. Abonye icyapa ngo kiriho Simuriyu. Simuriyu ni umukinnyi w'amafilime. Yeah. Bagiye bayavuga. Turi mu mujyi hagati. Hang on. We buretse genda gace. Yeah. Katurore. Come on. Are you kidding me? What's wrong? Bigenze bite? Shot. Moto kumbe yarabizanye. Bari mu nzira bagenda moto yabapfiriyeho. Yeah. Bahise bayitegera nayo gari ya moshi. Ciao. Oh ciao. Tangiye kumwigisha agashinwa. Ni mu modoka. Ciao. Mu kigari ya moshi. You're messing. Uri kunyinisha. Kumbe dore wa musore twabonye w'indwanye yarinjiye bavuze ngo yakundanaga n'uyu mukobwa. What? Bano bari guseka ruwinji. Hey, beautiful. Bite cyuki. Connor. Bite kona. What a pleasant surprise. Mega surprise. What's this? Kini giki. Engine died. Moto yapfuye yanjye. Who's your friend? Nshuti yawe nini? Lee. Banyitari. Connor. Kona. Don't start. Witangira akavuyo. What? Ntangira ikiza. Where you from, Lee? Uturuka heri. Beijing. Beijing. You know Kung Fu? Uzi kungufu se? Kabashinwa ngo numvishe muzi kungufu. Little. Gatonya. Agakungufu gato. Okay, Connor, you can Kona ngaho komeza ugende nabo mwari muri kumwe mu gihe. get home. It's been a long day. Twe turashaka kwitahira turananiwe. Guys are we now. Uravuga ngo turashaka kwitara we n'uyu musore mumaze kubatwe. You want? Ntabwo nzi ko twarangizanyije. This has been really fun, but we're gonna go. Ciao ugende. Move. Va mu nzira nitambukire. Why should I? Kubera iki naguha inzira se? Because she asked you to. Kubera ko abigusabye ngo muhe inzira. Muhe inzira umusore aritamo. Riwe ibyivangamo. Umukobwa arabizi kano gahungu twakabonye karakubita kare kuri migeri. Nk'iy'abajetiri. Sawa. My bad. Mumbabarire rwose. Nari nkosheshe. Come on, let's let the lady pass. We mureke mabuje atambuke. Acaho na moto ye. Heads up. Bamutamika igipfunsi cy'ijisho. Turashize. Later, Mia. Mia dusubira umusore bari kumwe bamukubise igipfunsi cy'ijisho. Connor's a psycho. Kona ni umusazi. He's kind of the low point of my Twigeze gukundana muri ya myaka agakobwa kaba karigeze agasazi karananiye iwabo. training at that gym. Ariko mbere yari umwana mwiza ariko atangiye kwitoreza kurwana niho yabaye umwana mubi. 24/7. He wins the 5 boroughs every Yitoza amanywa nijoro kugira ngo azarwane mu irushanwa bita 5 boroughs. insane karate tournament on Ni the irushanwa rya karate ry'abantu barwanira ku muhanda. money if you win. Iyo utsinze iryo rushanwa baguha amafaranga. Kung Fu. Ni irushanwa ngura musore uragyitoreza. 1,000 times not to get involved with him. Papa wanjye yarambwiye ngo singakundane n'uriya musore ndugiraho duhurira. Not to. Ariko impamvu uriya musore ubwo twakundanye nuko papa yari yarabimbujije. Hari abakobwa bagera mu myaka ngo yo kwivumbura ku babyeyi ngo bigometse ku buryo icyo ababyeyi bamubujije ari cyo akorera icyo.
What? iki ijisho barikubise well, bamutayemo igipfunsi ageze muri Amerika yasanze indwanyi za karate. What happened to stuffed crust? uyu musore bayikize bari kumwita ngo ni stuffed crust kubera iyo pizza yaje asaba cyagihe mbere. This is definitely gonna sting for a couple of days. uraza kumara nk'iminsi ibiri usa nabi kabisa baje kumutera makeup mu mota bibona. My wife. She taught you? mugore ari no kwigisha ibi. No, for nights Oh, yeah. like this, she didn't much like me fighting either. mugore wanjye nifuza ko ndwana. katurebe. Yeah, think that'll work. kano kari bukuri bano bantu rero b'inzobe bagukubise igipfunsi yaragenda agasumukana. Keep your guard up. kwera uyu munsi nozajya ujya amaboko yawe abari hejuru ku buryo umuntu agukubise nyine igipfunsi kiba kiri hejuru kiboroke. Take a look. reba uza kwireba ijisho bari bamumennye itara. So, how long have you been fighting? none se maze igihe kingana icyo urwana muzehe. he was the best in the city. wanjye kera yariwe murwanyi wa mbere mu mujyi Up on teenagers. none ubu ngubu sinyirwana narazimye. Before bed, and then sleep with a tea bag on it tonight. nujya kuryama ushyiraho kano kantu ka tibaga ku jisho buracya bwaki ijisho riri gusa neza yarajeho tibaga. mu gitondo mama yaje hano. What are you doing? kuri biki You come to America. No fighting. waje muri Amerika atari ukurwana. Simple rule. ni itegeko ryoroshye naguhaye ko nitugera muri Amerika nta kurwana. Have a choice. nta mahitamo nari mfite mama. Always have a choice. iteka umuntu aba afite amahitamo. Get dressed. ambara bebe mama yise amubwira ati ambara filibe yo mama yise azana umwana hano. amuzana mu isomero. Who is this person? uriya muntu nzanyeyo ninde? You're for the SAT? uriya niwe ugiye kukwigisha. azajya kwigisha gusobanurira ibijyanye n'imibare guhera uyu munsi kugira ngo ufate abandi bana. bamuzaniye umwarimu uzajya umwigisha. bangana uraseka iki? Your mom thinks you're gonna get into NYU with these calc skills. mama wawe yumva ko Yeah, well. wasigaye inyuma mu mibare yo muri New York uzamenya imibare bigatuma muri New York neza. bebe Did she do that to your eye? mama wawe niwe wagukubise ku jisho. urebe mama wawe niwe wagukubise ku jisho. yo mwana yaje mu cyumba cye ni umwana ukunda ibintu by'imirwano bya kung fu yarayitozaga no mu cyumba cye nibyo binabahamanika ngo ni ibipankariti. niba icyo kijambo cyaravuye ngo ni ibipankariti. yaje kumanika ibipankariti. ya gusa hari ifoto ahora areba. Alright, Lee. Dragon kick. yatangiye kwibuka umuntu ari kureba ku ifoto amubwira ati ri gerageza dragon kick. yari mukuru we ngo gerageza dragon kick. 我的妈呀！ hana yanjye 看到了吧？起步得要快， ugomba kwiruka ugahita uzamuka mu kirere 核心最重要。 ukareba balance y'uburyo uzamukamo n'uburyo uri buparike. rebe ngo natera umugeri bita ngo ni dragon kick. yavayo tututututu yajya parika nabi. 你这招 uyu mugeri warananiye neza. 你会的，总有一 uyu 天。 mugeri umunsi umwe uzawukenera. niyo magambo mukuru yamubwiraga. mukuru we yari indwanyi. 哎呦呦呦！ Yo, Beijing. yo Beijing ari mu ishuri dore cya cyane. ijisho rimeze gute se ndabona uri gukira. Don't walk away from me. singakuvugisha ngo ugende. You know the first rule of karate, right? uzi itegeko rya mbere muri karate iteka ugomba guhora wazamuye amaboko. wa mukinga we rebe mu kigo hagati. You really want to do this, Beijing? koko urashaka ko tubikora Beijing? Easy on you. ngiye kukorohera ndagukubita nifashe mu mifuka. rebe to musore rebe zana kufu kuri karate biranga kufu kuri karate biranga baramuta mayigeri mawashi kakato muri karate niko tuzita. baramukubise tsutsuki kakato mayigeri na za mawashi. yazanye ku ngufu ze biranga bamukubise bifashe mu mifuka. yibutse wa mugeri bamubwiye ngo yitwa dragon kick. ya mugeri ngiye kuwukubita kino kigoryi kiyoberwa ibikibayeho. vayo tera
na wa mugeri bita Dragon King bahita bamuhagarikisha amawashi. Beijing ibyo cyonyine barimo baza gutabarana abanimateri n'abanimatrice bose. You actually want to fight Beijing? Ushaka kurwana nanjye Beijing. Tuzore mu irushanwa bita 5 ball off. Nta barimo bahari ngo bakunyize. Munde kure namwe mwabanimateri. Kiki ngo bazahore mu irushanwa bita 5 ball off. Gaho nta mwari muzamutabara. Bibuke bari gupfa umukobwa, uyu musore ari umukobwa babaye inshuti kandi umukobwa ngo yahoza akundana na kiriya kigoryi bita Kona. Kandi Kona arakubita. Utari kujya gutereta umukobwa yarahoza akundana n'umuntu ukubita. Igeze anabona amarushanwa ko bayamanitse. 5 ball off. Eko bita irushanwa. Irushanwa ngenza harijyamo. Bebe Kona baba bamumanitse ahantu hose n'indwanya ngira irushanwa y'urutsinze ngo baguha kudufaranga. Bamukubitiye mu kigo yarabyutse muri iryo joro. Hari imigeri bagukubita ku manywa no kuryama bikakunanira. Yo. Yaje kureba yamutuye wa mukobwa. Nuko umukobwa baraturanye. Kumbe hari abagabo bahaje. Kuri ka restaurant mu gikara aho umukobwa atuye. Papa wavayo. Why don't we let the kid go home? Umwana mu mureka tahe. We can settle whatever it is O'Shea said. Tubikemure nimba boss wanyu yabanyohereje O'Shea. Wa mugabo afite ideni. Victor, look at Inyuma yawe bamumena umutwe. Nyuma ye kicana ariko kiba gisakuza. Victor, I told you, kid. wachana fanu cyane cyana barakubita wiki cyana kiza agakungufu nukibone gutya. Wewe mwana wewe za kwirwanaho mwana zikungufu yewe je wewe mugeri mwana zikungufu cyane zikungufu yeje zabe mirwano ku mabandi yo muri New York iratangiye guhangana n'abandi yo muri New York ari bwakiva mu Bushinwa. Bebe wa mugabo bakubise bamenye umutwe ngo yahoze ari indwanya kina boxing ngaza kuzima. Bebe no gusaza biba birimo cyane hano mucange y'amabandi yeje banda mushyiramo. Bebe yarahindukiye buri cyana do tamika bebe mwana zikungufa amabandi yarumiwe. Muze yarumiye iki cyanara ko gikubita na amabandi yaraje kwishyuza muze I was going to rescue you. narinzika niyo ugiye kugutabara. Bebe muze bamukubise igiti mu mutwe yakangutse. Here. Helps with the Akira kano karagufasha. Aza kwitamo. Whoa. So you want to tell me what that was out there? Bira byari bicukoze hanze. I used to train kung fu. Nawe nitoza kung fu kera. Teach it? To who? Wabasha kunyigisha se? Jewe. I took a loan from the kind of people you Hari know. abantu natse inguzanyo ntagombaga kwaka inguzanyo yabatse akarambere. That was them coming to collect. Bari baje ro kwishyuza. Stop. Kandi ntago bazahagarara bazahora baza kurwana nanjye mu gihe narabishyura. Do. None urakora iki rero? I used to be good. Nawe ndi umuhanga muri boxing. Best in the city at one point, Muri Lee. uyu mugina ari uwa mbere kera nyiri umusore sha. So what happened? Cyaje kugenda ute? Mia happened. Naje kubyara Mia. Nicyo kintu cyiza cyambayeho. But it did catch me by surprise, so needed something. Gusa nabyaye uriya mwana binunguye. The apron and the rest is history. Mita mvuga ni rero ibyaga zo kurwana mbikuyemo ngiye kwambara itaburiya nicururize nshaka amafaranga yo gutunga umwana. Forever. Ubuzima bwanjye bwahise buhinduka kuva icyo gihe. Bebe yarabyaye itava mu byo kurwana, hari igihe bagukura iryinyo ukahita upfa. Promote fights around the city. Umuntu utegura imirwano muri uyu mujyi. With a prize fight with a purse big enough I could pay my dad. Uramutse unyigishije kurwana ashobora kuba yategura umurwano nkarwana n'umuntu abakiriya bakaza aba nakura amafaranga nkishyura amadeni mfite. Unless you teach me what you know. Wenyigisha ibyuzi nanjye nongereho utwonzi ugisha utuntu tw'utumanenyeri. Sinshobora. Because I made a promise that I wouldn't fight anymore. Nasezeranye ko nazigera ndwana. Trying very hard to keep it. Bangerageza kutarwana.
I am. ariko we ntabwo uzarwana uri kunoza ngo abari njye uzarwana rebe Look. umva I also know the moment that my life changed forever. hari igihe nzi ubuzima bwanjye bwahindutse burundu I replay it over and over in my head. buri gihe bihora bingaruka mu mutwe mwana cawo yanze kwigisha uyu mugabo utuntu azi mwana ya Jean. Here, let me help. Oh my God. Kangufasha. I got it, Mom. Yeah. I don't understand why I have to go to this thing. Never went to a temple in China. New city, new traditions. Mugi mushya, mico mishya. You look good. Urasa neza. Thanks. Bakoze katorore. Yeah. Baje hakuno bafite imico yabo n'abashinwa bagira ibintu baza kwikorera by'imigenzo yabo. Yeah. Hey, 师傅 ，It's Lee. 你怎么样，小黎？有约习惯吗？ Niyo kuri kwikunda se mwarimu yaramamagaye. 还是想北京呗。学校 nkumbuye Beijing. 你等一下。 turagukumbuye hano. Umusuhuza we. Shawali. 师傅。师傅。我在这儿交了个新朋友。 hari inshuti nshyashya twahuriye hano. 他是想让我。 yarambwiye ngo mwigishe kuri kungufu. Oh. 你觉得功夫能 urakeka ko yigishije iyo nshuti yawe kungufu yamufasha se? 我觉得会。 niko mbikeka. 利己的事情都是好事。 ikintu cyose gifasha abandi bantu kandi nawe kikakungura. cyane cyane gutanga ubumenyi ufite nawe birakungura ntacyo byabitwaye. mwarimu yaramubwiye ngo yigishe umuntu. Your footwork sloppy. nje kukwigisha nabonye ibirenge byawe utazi kubikoresha. Punches than you throw, which I feel like. nabonye ikindi ushobora gukubitwa ibipfunsi byinshi kurusha ibyo warekura. That can make you better. nje nagutoza ukarenga. dutangire ryari? rebe mwarimu yamuhaye uruhushya ngo tuze umuntu. Just do a 3-minute round, yeah? rebe See? mukubitaga. However you think you can. ni mu gikari. Lee, you're half my size. I gotta see what you're like in the ring. we wacyana wenda kurusha ibigango. 8 and 150. Okay. Kid? Well, you're not. Gwino. I'm 125. rebe nza kwitoza igipfunsi umwana mwigishe umugabazi boxing ariko avanzemo n'agakungufu byaba akarusha cyane rutakira mukubita. There's no kicks in boxing. we nta migeri ba muri boxing. rebe yewe cyana kiri kumutoza ngo by'umwihariko amaguru. we Since when do we close at 8 o'clock? kuva ryari dufunga saa 2? rebe Have you lost your mind? wataye umutwe. Fight again. papa urashaka kongera kujya kurwana? You're gonna train him? ugiye kumutoza. Idea. He saved my ass the other night. uyu mwana ejo bundi yarantabaye. Chinese Peter Parker. yego yarabimbwiye ngo ni Peter Parker w'umushinwa. ubwo Peter Parker ni wa wundi nyine ukina za. We're 19, Dad. Which is exactly why I need. papa hano ntabwo turi mu myaka ya kera niyo mpamvu tumukeneye. You know you're giving him false hope. papa uri kumuha ibyiringiro bidahari ariko biraruta kubona nta byiringiro. About that? Honey, it's one fight. ni umurwano umwe Maybe two. cyangwa ibiri nkakorera udufaranga nkiyishyurira amadeni. ikiza cyo muri boxing ujyamo watsindwa n'ubundi urishyura. niyo urishyurwa niyo watsindwa hari amafaranga ubukoreye. Rick, that's on you. You hear me? papa wanjye nibamukubita niwe nzabibaza. Yeah. yego. Whole neighborhood heard you. Good. na karitsiye yose irakumvisha uvugiye hejuru. sawa. Excuse me. Apparently I have sawa. a shop to ubwo run. bivuze ngo ngiye mu mbabarire gatonya nifitiye shop icuruza pizza ngiye kuba nyoboye. That went well. harani sawa. aje anazana igipondo. Kung Fu. ibintu byose ni kungufu. It's Kung Fu. bebe bajana ahita amanika ifoto ya mwarimu we Jackie Chan. Shop is Kung Fu. iyi shop yawe nayo ubwayo ni kungufu. azana bya bitiyo batekesha za pizza. boxing nayo ubwayo ni kungufu. Give me your arm. zana ikiganza cyawe. bebe tangira kumutoza gake gake. mwana aramutoza afata gutya. iyi nayo ni kungufu. Horse stance. hagaze nabi gutyo guma gutyo. Teaches control over the mind. bino bikwigisha gukontorora. Pain. You're gonna be making pizzas all day. You gotta be training while you're making those pizzas. mu gihe uri guteka pizza umunsi wose buriyo nubwo utabizi uri kwitoza kungufu. bebe Show me. nyereka. zano
tangira guponda buryo bakoramo pizza bajyana bagarura iyi ni taichi. Ndaguma gutya kugeza ryari. See you in an hour. Ngiye kurya ibya saa sita ndagaruka mu isaha turasubira ukimeze uko. Long hours. But when you're in close, you're not gonna always have room to swim. Urumva ugomba kwitoza aho uri hose apana kwicara ku ntebe mu nzira ukagenda ubana ugenda 1-inch punch. Bebe. Try it. Igipfunsi cyegereye. Bebe. Don't worry so much about power. Bebe. Focus on snapping the wrist. Tangira kumwitoza uburyo ki ushobora gukubita igipfunsi kandi ambaraga zirimo. Yarabareba arumva yaruka. Arabona basaze. Muzehe batangiye kumutoza utuntu tw'udukoryo bakira baricyo muzehe kwepa ugatera igipfunsi kwepa. Bebe. Strike water, keeps moving. Slowly. Always fluid. Bebe. Arabatoza gake. Alright, I got umwana akaza no kubafasha gutanga pizza kuri no katorore. Victory Pizza, what can I get for you, boss? Victory Pizza, tubaha iki? You sound more New York than I do. We ndumva usigaye warabaye umunyamugikundusha. Downtown. Shonila. Ubwo asigaye akavuga agashinwa hano bakamugabanyiriza agateka imitwe. Urabona ko abashinwa uzabiba. Yageze hanasanga iki kira kigoryi kiri kuneretera X wanjye kiri kumubeshya. Bebe bana niyo bari muri gare ya moshi bagenda bituza utuntu twa hato na hato. Bebe sasa bari kumutoza bebe mwigisha gukontorora ikirenge n'uburyo uteramo igipfunsi usubira inyuma wongera umanuka gake haduye umubara buriya wabimenya neza duhuriye muri ringi ubwo wamenya kimomo wa nyawe. Kunino muze baramutoje baramuforumye. Bebe uyu yageze yanatangira kuri ifoto ni ifoto ya mukuru bari kureba mama bayiryamishije uruhande rwe. Bebe musore nawe ikaboneraho kwitoza buri uri gutoza abandi nawe buri kwitoza. Sorry, didn't think anyone would be here. Ntabwo nari nzi ko hari umuntu uri hano. Got a loan shark, a teenage daughter, and a fight in 2 days. Wa mugingo yanafashe Ramberi ndi kurwana nsigaje iminsi 2 ngo murwano be ntabwo naryama. Get out of yourself in the middle of the night? You want to talk about it? Tuganire ku kibazo ufite. Mwana yantiye yirigeza aryama. There's a old Chinese tradition. Hari umuco w'abashinwa uvuga ngo iyo umuntu yapfuye you're supposed to open all the doors and windows. Mama ugomba gufungura imiryango n'amadirishya. Sweep all the death out of your house. Kugira ngo urupfu rumere nkaho rusohotse mu nzu yanyu rwose atagira n'undi ukurikira uwapfuye. Only it was that easy. Yabaga byabari byoroshye gutyo tu. Aje kunywa icupa. My brother and I got attacked about. Je na mukuru wanjye umwaka ushize twaratatswe. After a big tournament. Twari tuvuye mu irushanwa rikomeye muri Beijing mukuru wanjye yarirwanyemo bamuhaye n'igikombe yatsinze. Ariko umuntu yari yakubise mu irushanwa yaje kwihorera ntabwo yari yabyishimiye. Baradutega. Guys and they cornered us. Baratuzengurutse turarwana. We were outnumbered. Baturushaga umubare mwinshi twe turi bake turi babiri bari benshi. Baratwatatse. Ibyabaye ari kutubwira. One of them pulled a knife. Umwe muri bo yakuye icyuma. Tabibona. I was screaming for me to help him. Mukuru wanjye yaramamagaye ngo nze mutabare. Ariko nabuze imbaraga zo kumutabara ahubwo mera nk'ubaye paralize. Nabonye icyuma mba nk'ubaye paralize. Mukuru wanjye barakimujomba sinabona uko mutabara. Barangije bariruka. Now I'm here and he's not, so. None ubu ndi hano we ntawe uhari. Naramutengushye. Mwarimu niwe waje gutabara. Musore ngo yari yagagaye. You're gonna have to let yourself off the hook, Lee. Cyo bintu ugomba kubyikuramo. You deal with it or it's gonna deal with you. Ibibazo iyo utabyikuyemo ngo uhangane nabyo byo biragukoma. Iyo utabikemuye biragukemura.
aho bacururiza udupizza 免费的 pizza 刚做好，谢谢。 yaje avuga igishinwa tubahaye pizza y'ubuntu. You making fun of me? We ari kunuka. Is it my cardigan? We kubera imyenda nambaye. Oh. Yego. I don't know enough Mandarin to make fun. Nata nago ndamenye ikimandarini cyinshi cyatuma ngutuka cyangwa usebye. So, are you guys going to San Gennaro later? Nijoro muraza kujya San Gennaro. I don't think I can. Sinkeka ko ngende buhagere. I have to study for this test coming. Ngomba kwiga hari ikizamini kije. Come on. Don't be lame. Wiba umusuko ariko nawe. It's like a New York rite of passage. Ni nk'umugenzi w'abantu batuye muri New York. Umunsi abantu bose barasohoka. And you're crushing calculus by imibare uri kuyuzuza uri kuyumva. You have to wumvishe imibare uri kuyumva uri kubitsinda. Uyu ni mwarimu wawe. Okay, maybe. Sawa ndaza kureba hari ndaza. Then maybe I will see you tonight. Reka nizere ko ijoro turi bubonane rero. Dude, you are so... We, kara gakobwa ari kumenya ugakunda. We're just friends. Aya turi inshuti gusa. Also, am I really crushing? None se kuko imibare ndi kuyitsinda cyane. No. Oya. This is all wrong. Wabyishora umuswa. Nuko umukobwa yarahari nyine ndi kugutwikira kugira ngo yumve ko uri umuhanga. Babyita guturisha once. Urebe. Yarari kumukina imbere y'umukobwa. You decide how you're gonna make your move tonight? Baje akurino. Move, Alan. No. Tonight is the night to make a move, man. Man irishura mukobwa ugomba kumutereta. Man, sausage. Ibintu byose akunda ukabimubwira umuterete man umubwire kumwemera. Ibintu byo gutitinze birapfa. Ugeze nabona wa mukobwa. Nahana abantu bose basohokeye. Arebye. Abona ka gasore bahoze bakundana kitwa Kona. Man. Baraganira. Ajya. Yarababaye. Uriya musore ninde uri kumwe na sheri wawe. Told you we were just friends. Sire nakubwiye se ngo uriya mukobwa turi inshuti gusa kandi mukanya bari kumubwira ngo ajye kumubwira ko amukunda ngo hanashye. None abonye ex akiza bakaganira. Bebe bidatinze match yaratangiye igihe cy'imirwano cyageze. Hari umugabo bazi imitsi bari gutoza kugira ngo zaze mu irushanwa. Bebe zari kwitoza. Do we need anything else? Hari ikintu ukeneye? Lee? Eri uyamurakari. Why are you ignoring me? Kuki uri kunyirengagiza? Not. Ntabwo ndi kukwirengagiza. Yamurakari nijoro yamubonye n'agahungu. I'm already really nervous and stressed about. Mfite ubwoba kubera ijoro papa agiye kurwanamo. I'm working your dad's corner tonight. Umva ndaza kuba ndi mu nguni ya papa wawe. Ntabwo ari mu yawe. No, not okay. Lee. Eri. What's going on with you? Afite icyo kibazo. Why don't you ask Connor? Wajya ukabaza Connor se? What is that supposed to mean? Bisobanuye iki byo? Been pretty close last night. Nijoro nabonye mwari mumeranye neza. At San Gennaro. Muri San Gennaro nababonye. I showed up for a bit. Naje nyererewe na Alan turakubona. What this is about? Kumbe niyo mpamvu warakaye. Look, Lee, it's complicated. Biragoye. I get it. Ndabyumva. Actually, no, I don't get it. Explain it to me. Ahubwo nako nsobanurira ngo mwari buri bubiki. Serve you, Mia. Uriya musore ni imbobo ntaga gukwiriye. Umva gusebanya. You know how sometimes you have those dumb mistakes Urabizi ari igihe warakoze amakosa over and over again and rimwe na rimwe ukajya uyasubiramo. really want to keep making them, but ariko ukumva ntugishaka kuyakora. it's there and it's easy and ayo ko ayo makosa hari byoroshye. Actually, I'm good. I don't want to. Ijoro ryahise was not one of them. Ijoro ryahise nta kosa nakoranye n'uriya musore. He wanted it to be, but I nashakaga ko iryo kosa riba making those same mistakes. ariko namubwiye ngo sinshaka gukomeza gukora amakosa amwe nyasubiramo ndi kumwe nawe. Someone that I want to make. Ahubwo ayo makosa nakoze kera nkorana nawe mba numva nayakorana n'umuntu mushya ari we weho. Turashize. We're making mistakes. Turi gukora amakosa. Best way to learn. Nibwo buryo bwiza bwo kwiga iyo ukoze amakosa uyigiraho. Oh my god. We. Kuko I mean, papa yarahageze abagwaho. Nta byana. N'ijoro ryanjye ryo kurwana kweri muri kuntera umwaka umusomana. Else to knock out tonight. Kugeza amahirwe nuko mfite undi muntu ngiye gukubita nimwe nari gukubita. Papa vayo. Aje muri ring. Aje kurwana. Arebe ko yabona udufaranga two kwishyura ideni yafashe Karamberi. Is your plan to pay me back? Wouldn't bet against me, O'Shea. I already have. Yeah. Money's on him. We have Homer, welterweight and champion. Dad, if you're having second thoughts, we can still. Papa nimba bino bintu utabikomeza wabivamo twahagarika no mu Rwanda. Then why are we standing here?
'Cause you're supposed to get the ropes. Oh, right. ugomba gukubita umuntu wegenda nkuri nzamurira imigozi aza kuzamura imigozi no migozi biremereye. Naje Kigali Universe ngo niho habera boxing ya mbere mu Rwanda. Rebe Victory Pani vayo hano hari indi ndwanyi bagiye guhura musaza zamaze igihe atitoza ibintu byo kurwana yarabiretse kana ngo kamutoje sinzi no elbows, no low blow. Rwane nta nkokora nta mavi nimba bwiye guhagarara murahagarara ukozanyeho ga bakagaruka neza muri boxing mwana zeba maze iminsi yamwigisha kungufu wibuke tonight you're water not stone. Uyu munsi naguribuye uri amazi uze kwire ku ruge kumuntu ufite ubwoba shu. I'm fine. Meze neza. Fata chance ndakubita umuntu humura. Rebe mwana afite ubwoba ko papa bari mukura amenyo hano. Boxing nami shinibamo. Rebe paratangira. Yes Victor baramutamika. Kubita shaki cyaki ndarimo amadeni. You got it, Dad. You got it. Bikore papa. Rebe jeje bamukubise igipfunsi agira ngo ni umunsi wo kubeshya. Rebe Mzehe Victor bikore iri hanze ubona byoroshye ariko uburekura n'abandi barekura. Slip that hook. Watch that one, all right? Mzehe Victor barakubise. Stop swinging. You're the better fighter in that ring. You've got this. Wen gwayinze muri la ring nabibonye ure muntu uramurusha. Gipfunsi kimwe Victor ne kuri gipfunsi kimwe umugabo ngo hakurya. Rebe Victor Rebe basibitsi bamutoza utumariyeri two gukontorora cyakora burya agenda mu burya kwepamo. Rebe papa ari gukubita. Rebe ze sigaye gukubita agakwepa akakwikaraga inyuma yarumirwa. Victor sigaye temera kantu k'urukungufu we temo kantu k'urukungufu. Yes mukubita ni nyina umwoshya. Rebe aramutamitse we mukubita inkokora ndabyirengera. Inkokora y'umutwe we inkokora ntago zemewe. Bamukubise inkokora z'umutwe aragambaniwe na wa mugabo afite ideni. Murangize Nyagasani bamukubise inkokora zitemewe baramwibye yarari gutsinda. Uyu mwana n'ubundi yarongeye aragagara. Hagira uza mfashe. Uyu musore yabonye ibibazo birenze no kunyeganyega biramunanira waragagara. Yibutse mukuru ukuntu yapfuye yarahindukiye umukobwa. Rigwino umfashe papa, rigwino umfashe mukuru wawe. Haki rigwino umfashe. Iri yaragagaye kugira icyo akora biranga. Bahise baza kwa muganga tumwinjize kwa muganga bamukubise inkokora z'umutwe. Yageze hano aragagara n'ubundi kwa muganga muri iri janse. Lee, what are you doing? Come on! Lee uri mu biki ngwino. Yibutse bamuhamagara ngo ajye gutabara mukuru we. Umukobwa yarumiye bonye ikigoryi aragiye amagaro kize gitabari cyahagaze. Yarababaye sha. How do you know this man? Uyu mugabo muziranye. Nari maze iminsi mutoza kurwana. Ni mama akora muri bitaro. Naragusobanuriye. No fighting. Nta kongera kurwana. Sinabikubujije. Mama we. I have to try to keep your friend alive. Inshuti yawe reka gerageze ndebe ko yaguma ari nzima. Mama we ni umuganga akora muri ibi bitaro. Umuntu yatoje bamwibiye muri ring. Amukubise shawo. Yajani byose bijyanye n'imirwano bya kungufu arabimanura. Katurori. Yeah. Kureba hano mwarimu yaramuhamagaye. We yaramukupa. Mwarimu uyu mwana uri kunkupara. Yeah. Yeah.
muri iryo joro yaratashye mu gicuku ageze mu rugo bebe yikanzemo ageze mu rugo nijoro arebye idirishya abona rirarangaye menya bibagiye gukinga ariko niko rebye inzugi mama yaba yatashyira mama akurayo ipanu isafuriya dore panu nyuma ye panu rebe panu rebe yewe turashize panu yewe mushyiramo rebe dore intambara rebe panu yewe intambara yewe aramukaraga rebe nimba umujura nimba umwicanyi umwinjiranye sinzi batsitara barazimya batsitara shifu none urambonye hari ubumvishije kumbe ni mwarimu bite mama muraho kumbe ni mwarimu none this is life in the big city. ubu nibwo buzima mubayemo mu mujyi munini bebe I love your new home. urugo rwanyu rushya narukunze cyane Why you're here? kubera icyo uri hano I just feel like the right time. numvaga aricyo gihe cyiza cyo kubasura You cannot control when life knocks you down, Xiaoli. ntago ariho uhitamo igihe ubuzima bugukubitira hasi When you get back up, ariko wahitamo igihe uhagurukira we're going to see your friend tomorrow. ejo tuzajya kureba inshuti yawe Tidy this room. icyumba gikorera amasuku icyumba gisukura Good catch. usamye neza gira Hey. baje kwa muganga Mia. Victor, this is Mr. Victor ni Mr. Han. The legendary Shifu. Lee's been singing your praises. Iriya hore teka gutakagiza cyane. About everything. Bore kubwa buri kimwe cyabaye. It's not your fault. Amakosa sa yawe. But the shop. That's not your responsibility. And who knows, maybe it's time for us to move someplace warm. Ahari nicyo giye kugira ngo twimuke. Iriya shop yacu tuyite. Everything that you've built. Ibintu byose wubatse uraza kubitaye. It's moving on. Oya ntago ari ukubita ahubwo ni ugukomeza ubuzima. Agiye gutiriya shop ye. Mu Bushinwa baravuga. Friend's problem is my problem. Ikibazo cy'inshuti yawe kiba ari ikibazo cyawe nawe ubwawe. Turaza gushaka uburyo bwo kugufasha. What was that? How are we going to help? Tournament start in 10 days. You will fight. Irushanwa rizatangira mu minsi 10 uburyo bwo kumufasha nuko uzarwana muri iryo rushanwa. Irushanwa ritanga amafaranga. Ugafasha inshuti yawe ikishyura amadeni. You see my friend. Undaje kureba. Hello, Hello, inshuti yanjye ya kera. Has been a long time. Hari hashize igihe kinini. Yaje kureba Sensei Miyagi. Muri ya dojo bita Miyagi Do. Kubabonye ko Burakai dojo murayizi. Hey. Yamutuye inzoga umuntu iyo yapfuye wari uzikanywa gatamani y'umusuyuzana inzoga. New Mr. Miyagi? Mr. Miyagi mwari buziranye. Sensei Rarusu. When we spoke. Daniel. If I ever needed his help. Yarabwiye giteka n'inyenera ubufasha bwe aho kumusanga ndahazi. Sorry to tell you this, but Mr. Miyagi Akubwira ariko Mr. Miyagi passed away years ago. Yarapfuye hashize imyaka. Ndabizi. I did not come looking for Sensei Miyagi. Ntago ari Sensei Miyagi nje gushaka. I don't understand. Ntago mbyumva. I came looking for you. Niweho nje gushaka. Look at you. Yarebye ifoto bari kumwe. With this picture in 1985. Iyo foto twayifashe mu mwaka w'igihumbi kimwe 1985. Spend the whole night talking. Iryo joro twaraye tunywa inzoga anganiriza amakuru yawe. Ngo wari inshuti ye magara. Boy who put purpose. Ambwira ngo urakana kagahungu kashahaye ubuzima bwe intego. Kubabonye ubwo Karate Kid rimwe kabiri za kera zo muri 80. Mr. Han. I can't just pack up and head. Ibyo uri kunsaba ngo mpakire ibikapu. There's plenty of good. Muri niyo ko nabikora nsige dojo ya. Only to learn karate. Mfite umuhungu yitwa Lee nshaka kumwigisha karate. I want Lee to learn
Miyagi karate. Ri ndashaka ko yiga Miyagi karate. Lee means to me Ri what you meant to Sensei Miyagi. Kuri njye sobanuye icyo wari usobanuye kuri Sensei Miyagi. I'm sorry, Mr. Han. Bari Mr. Han. Nakifuje kugufasha. Uraza kumfasha. I can't. Sinshobora. Urabishoboye uraza kumfasha wa. Listening to me. Ntabwo uri kunyumva. I hear you clear and loud. Ndakumvisha ahubwo neza cyane. I'm not coming to. Ntabwo naza muri New York. I see you in the Big Apple. Tubonane mu kanya gato ahubwo. Baby. My uncle entered me into the 5 boroughs. You're gonna fight the most dangerous karate tournament. Umva ugiye mu irushanwa rya mbere ribi cyane riteye ubwoba rya karate ngo kurwanamo. We're gonna destroy that guy. Uriya mukinga ari kuwana mukubita amana. New York, Lee Feng's gonna. Umujyi wose bakajya baririmba ngo Lee Feng. I don't even know karate yet. I don't have a place to practice either. Ntabwo ndabona ahantu nzitoreza ngiye na mwarimu. We can figure this out. Turaza gushaka ahantu wakwitoreza. Urabizi? How do you feel about pigeons? Wakujyana mu numasi. Izi ni numa zanjye. Inherit trust funds. Abandi bana basigira za Lamborghini amafaranga. Ngiye mu rugo bandaze kano kantu ubona hejuru gusa. Welcome to your new gym. Urakaza neza muri gym yawe nshyashya nayo ugiye kwitoreza. Ebe. Urakoze. Mushuti yamutije ahantu yitoreza ngo yarazwe n'abakurambere. Mu gitondo. Pakadududu. Kokodududu. Byuka wa kigoryi. Byuka tujye kwitoza. Uyu ni mwarimu Sensei yamusanze mu Bushinwa. Inshuti yawe nimba irwaye iri mu bitaro idafite amafaranga yo kwishyura ngo igumane shop ye ugomba kujya mu kwitoza mu irushanwa ukazatsinda irushanwa ukamwishyurira. Ebe. Mwarimu yatangiye kumutoza mwarimu yamubwiye ngo ikibazo cy'inshuti yawe nawe kiba ari ikibazo cyawe. Help block. Ugomba kwiga kuboroka. Ebe. Jackie Chan tangiye gutoza umwana. Even out. Focus. Ebe. Check it on. Ambarikote kura mikote. Twabonye Karate Kid ya mbere. Y'umuhungu wa Will Smith. Aje kumukoresha. Ibintu bundi wabikuye. Full power. Make do with what you have. Okay. Umugani wa kera abanyekongo uravuga ngo ibyo ufite nibyo ugomba kubyaza umusaruro. Warubizi ko ntabyemera. Ndabizi. Umwana arwana. Urabe utagiye gutozwa tera igipfunsi kandi ukongera ukanakwepa tera ukwepa mwana bashe kumutoza wamugera ukomeje kumugora. The problem is that I see Bo every time I fight. You still need to focus. Uracyakeneye focus nta kintu ukeneye. Tekereza ibyo uri gukora akaba ari byo ureba gusa pana gukomeza. Master Jackie Chan. Master iyi bayita. So we're just supposed to fight. Umwana tugomba kumureka akarwana. It is about ntabwo ikibazo ari ukurwana. Ni ukudacika intege. Akabikorera mukuru wapfuye. Akabikorera we na mukuru wawe. Mwana hindukira wa kigoryi. Baby mutuza simbuka umugozi gace. Yeah. One hot dog. Wemereza hot dog shaho ngaho nkwereka utuntu nikorera. One with the works? Oh. Thank you. Hey, you gonna get one of the Rakoze nanjye wamase. Nawe arasaba. There you go. We wa kigoryi. This is back for you. Werya imbuto nizo nziza ku bantu bari muri siporo bino ni ibyacu nuka twishinge twe twagezeyo ni Jackie Chan. Master amuhotera. Kumbe aba basahangana bafuni biti baba bari kuvunagura. Bakana nabandi. Bebe. Mwana baratoje baramuforuma buryo cyagomba kurwanamo. Yeah. Bebe. Master burikiye aho nuko. Yeah. Nyuma yaguye hano. That was too wide a stand. Man umwana nawe uramutunguye. It's more upright. Karatu bundi rata niyo guhagarara ukirwana apana bira byakungufu. Sensei Iraruso. Han Shifu. Bose nabatoza. Ni babiri ni byamamare. Brings you to New York. Ikikuzanye muri New York. Do that. You knew I was coming. Warubizi ko nzaza. Shaolin. Hura na Sensei Iraruso. Mwana rabanza mukubita ibyubahiro. Ni cyubahiro. This is interesting. Biratangaje. You do realize it's impossible for a student to master karate in only 1 week, don't you? Urabizi ko mu cyumweru kimwe umwana atamaze kumenya karate. Student in action yet. Uyu mwana wanje we nuko utaramubona yitoza. Sanzwe afite ubundi bumenyi. Bebe. Hey. Good. Britse. A week might work. Nyamara icyumweru twamutoza. Rooted in history. Imico yacu ishingiye mu mizi yacu. Foundation of Kung Fu. Wa mwana ufite umusingi wa Kung Fu.
ariko kugira ngo utsinde rino rushanwa rya 5 boroughs uraza gukenera na karate. Rebe Go side kick. mutera umugere turebe side kick. Front punch. Tera igipfutsi cy'imbere ndebe ukuntu giboroka muri kung fu baramwereka. Attack on 3. Rimwe kabiri gatatu ataka. And 1. Rebe to bayita. Rebe barataka. I said simple. Ndavuze ngo byoroshye ariko hano mba namworoheye n'ubundi. Hano mba namworoheye. Nix, don't you think it's Jackie ntago kize gutwara ibintu gake. Opponent will not take it easy. Urambwira ngo tumworohere kandi umuntu bazahangana ntago azamworohera. It's okay. Ameze neza. me to teach him Wambwiye ngo nzimwigishe karate. first learn stand. Wa mwana ugomba kubanza kwiga guhagarara, ukiga kuguruka. Abaginga babiri bagiye kunteranira. Kumbe turubaza ngana bari kuvunagura abana bakura amenyo. Uyu niwe bazahangana nta mikino afite n'umwicanyi. Got the point, Sensei. We don't fight for points, we fight to... Ntago turwana dushaka amanota, turwanira kwica. Iyo mategeko umwana bamuha abatoza be. Ati twe turwana twica, ntago turwana dushaka. Bebe. Hey Lee! So, this is what they mean by city views. You want to talk about it? Tuganire. Like a fight, and now she's not talking to me again. Kuva mu rwano wa papa we waburiya mukobwa nta kimvugisha. Mu buzima. You have only one question. Uba ugomba kwibaza ikibazo kimwe. Fighting for? Ese ibi bintu birakwiye ko mbirwanirira? She is. Yego birakwiye ko murwanirira mukobwa. Cyangwa se kumwirukaho. You guys ready to order? Muriteguye? Pipe Broadway? We. Delivering ino pizza we hari abakire bakeneye pizza. Bebe. Baramuhamagaye. A delivering. Katoro umukobwa ara deliveringa ku kagare. Turi muri New York. Hello? Hello? How do you order a pizza? Hari umuntu watumye pizza ra? Yes. Yego. Ninjye. Looks a bubbly for the lady. Hano nateguye n'utwo kunywa muri buze kunywesha iyo pizza. Pepperoni. Yeah. Pepsi na pepperoni. Give him a chance. Uriya muhungu muha amahirwe umwumve kabisa. Aracyakwemera. Barashwanye. Umukobwa atakimwitaba. So, this is the new gym. Iyi niyo gym yawe nshyashya ubu? Yeah, this is, Fetterman Gardens. Iyi ni Fetterman Gardens. In Zambia. Hano niho abaregent ba karate bakorerwa muri iyi gym. Ukubeshya. No, you don't have to do this. Like, Ntabwo ari ngombwa bino bikore ngo uri kurwanira papa. to fight. Ntabwo ugomba kurwana. I do. Ufite kurwana. No, not for my dad. Ntabwo ushaka kurwana ku bwa papa wanjye cyangwa uri kurwanira njye ngo tugumane aho ducururiza. Ndabizi. I'm doing this for me. Ibi ni njye uri kubyikorera. And plus, if I win, that'd be pretty cool for everyone. Ikindi ni itsinda twese turabyungukiramo. Give us all that fresh start. Biraduha twese itangiriro rishyashya. Yo. Are you sure? Koko. Yego. Do I have you in my corner? Ndagufite se mu nguni yanjye uzabaje kumfana ukigikiye. It's just one problem. I think I'm falling in love with Alan. Yeah. I knew this plan would backfire. Katurori. Uramwumva ariko hari wahise bashyiramo akaziki kugira couple akomeza yisusurutse gake gake. Yeah. Munsi wa kabiri, munsi wa mbere, munsi wa nyuma bimeze bite? Turacyari New York. Katurori. New York muriteguye? Katurori. Tubazaniye ku nshuro ya gatanu irushanwa ryitwa Boroughs Tournament. Aho abambere mu bambere bahurira kuri finali barwanira ibihumbi 50. Utsinze irushanwa twari ibihumbi 50 by'idolari. Katurori. Iyo kubise umuntu ku mutwe na manota 2 mu ndani inota rimwe batangiye kubabwira. Twagiye baje mu majonjora. Baje mu majonjora. Ugiye guhangana n'uwitwa ngo ni Buddha Stevens. Buddha Stevens. Buddha. Kiguangana n'umusore witwa ngo ni Buddha w'umushawurini. Mukura minota. Iriya ni inota. Welcome to the 5 boroughs. Urakaza neza muri 5 boroughs. Bebe.
nawe muri kinota bebe go arana amanota abiri ku mutwe amanota abiri knockout uratsinze sha bibutse ushaka ubetinga company bita Winner ubetingamo yiyoboye katorori bimeze bite bana bashe kwitoza punching block stronger base urabona none yikubise umuntu gutya iki gihe yakuboroka gutya ariko yakuboroka none se gendeye gutya ikaba barimo ko mbona wagira ngo bari mwihangana wa kung fu wa karate bebe ambonye everything is wachana ibintu byose ni kung fu nanyumva What happened to two branches one tree? none se bya bintu byo kuvuga ngo na amashami abiri yo ku giti kimwe biba bigomba guhuza ko mbona mwe mutari guhuza bebe bagarutse mu majonjora Lifong na Queen Stonado bebe nako na rushanwa yarimo ona na wirushanwa ririmo bebe weather update tornado down Lifong moving on Queen Stonado yamushyize hasi Lifong aratsinze That's new. bebe papa yaje hano hey there he is muze navuye mu bitaro uyu ni ndo wamuhaye akazi amakosa nawe umukobwa we wamuhaye akazi Congratulations. Félicitations papa On the Wall of Fame. ifoto ye twayimanitse kuri Wall of Fame zavuye mu bitaro nyuma y'iminsi myinshi adahari. Anything else I should know? Hari ikintu ushaka kumbwira? Yeah. This is a glorified sparring session for Connor Day. Yeah. Oh, make it short work of the Lions, man. Winner! That's it. Connor Day advances to the final. Arabatsinze bagomba kugera finali. Iri kimwe cya kabiri. Tugire. Tera. Lifong. Gobe. Lifong afite uburyo kubitamo bidasanzwe. Turi. Go! Lifong afite imigeri. Lifong nabaye mu bajya muri finali. Lifong agiye finali. Hano baje kumufana. Yararakaye. Abasore mugende mu mukubite mu muvunagure ntazagere finali. Umugabo aho abasore bajya kumuvunagura. Bagiye gukora ku mwana. Ba Sensei. Jackie Chan. Sensei. Ba natabara. Na ukora ku munyeshuri wabo. Uretse ku mwarimu. Barimu. To. Mr. Han, watch out. Mr. Han inyuma yawe. Wobe. Muansam. Tubongere. Let's go. Tugende. That's it. Lee Stuffed Crust Fong. Lee to the final where he'll Lee wiswe ngo ni Stuffed Craft azahura na Kona kuri finali. Azahura finali niba bagiye gusubiranamo. Showdown in the sky. Bazarwanira kuri etage hejuru ikiswe ngo ni Showdown in the Sky. So, how's the tournament going? Rushanwa ryagenze rite? Good. Neza. Just missing one thing. Harabura ikintu kimwe. Your uncle says this Connor kid fights like a tiger. I have plenty of experience with opponents like that. Abantu bameze kuriya barwana n'umushinya mwinshi ndabamenyereye. You know the best way to defeat a tiger? Uburyo bwiza bwo gukubita igisamagwe. Igisamagwe kinini no kugitega kikagwa mu mutego wawe. Hasi. Use your opponent's aggression. Umushinya w'umwanzi wawe niwe ukoresha umurwanya yinaniza cyangwa se umutsinda. Bebe. Wakungufa akigisha uwakarata akigisha. Ko kantu hakabonye. Being kung fu. Ibyo bikora muri kung fu. Ariko muri karate reka ngwereke rata twe tugira dutya. Muri karate twe tugira gutya. Umwana bari kumwitorezo bakubita hasi bavunagura. There's a weird noise in my hip. Umva ibyo bintu byo muri karate rata nago bikoreka ngwereke kung fu kuntu dutura umuntu hasi. Bose bari kwemezanya ko karate renze kung fu. Babonye kung fu kuntu tubigenza. Burani bwo buryo bwa kera. Hano baginga bari kunyiniraho. Haguruka bari kumumwemerezanyirizaho. Badunda hasi. Miyagi. Wabonye ubu n'uburyo bwa Miyagi. Reka ngwereke no buryo no twebwe bw'iwacu muri bw'abahani. Urabizi? Muri Brooklyn bino tubyita guhohotera umwana. Good student. Ura munyeshuri ararenze. He's had a good teacher. No kubera afite umwarimu mwiza. That's good. He's a student. Iteka umwarimu aba ameze neza nk'umunyeshuri we. Buriya kugira ngo umenye kuri umwarimu mwiza nuko n'abanyeshuri bawe bari beza. Pana bya bintu umwarimu yirirwa gukubita inkonji nguru umuswa oya n'ubuswa bwawe bwo kutamenya kwigisha. Buri uzarebe ari igihe umunyeshuri umwarimu asobanura ariko umwana akaza kubifata ari uko agiye gusobanurirwa n'undi munyeshuri mugenzi we akabona kubyumva. Usanga amakosa saa y'umunyeshuri abarimu nimwe babi. Musobanura nabi bamwe na bamwe. Je buriya kera nyigisha. Uri kumva?
I tried it once on Connor already. Countered it. Hari umugeri nagerageje kuri Connor. Knocked me down when I landed. Yahise amagarika ntarawumugezaho. Which means aho ni sawa. That's how we're trapping our tiger. Uwo mugeri niwo tuzakoresha dutega igisamagwe. I have an idea. Mfite igitekerezo. Idea. Cya gitekerezo. What did you tell him, huh? Wamubwiye ngo iki? Baby, Connor expecting the dragon kick. Connor araza kuba yiteguye kumutera wa mugeri nkuko wumuteye akawugarurira mu kirere. None we uriya mugeri nimba uteraga ngo ugakubita ku mutwe uzawutera yiteguye kuguhagarikira mu kirere uhita uca munsi y'akaguru ke watake hasi. Ugiye kugerageza wa mugeri uhita ucamo hariya hasi. Kick through it. Kick through it. Ubwo buryo ngo bagiye kuzakubita uriya musore. Uriya musore uramugera wuzi wa dragon kick yigeze kuhagarika. Ugiye kuwutera uhindura uburyo wabikoragamo. Mwana tera wa mugeri ukahita uca bugufu ugacamo hasi biranga. Biranga. You gotta get lower. Life knocks you down. Get back. Iyo ubuzima bugukubise hasi urahaguruka kigoryo. I discovered this going through some of Mr. Miyagi. Kano gatambaro nagakuye mu bintu bya Miyagi. Represents kano karanga between the two families. Amateka y'imiryango ibiri yacu. Amashami abiri igiti kimwe. Kungufu na karate biri ku giti kimwe. Traditions into the future. Miyagi karate ndetse na hani kung fu. Akira. Kano riko uzakoresha utsinda. Agatambaro nawe yambaraga muri za 80 mwana bashe kumutoza bari kumuforoma irushanwa agomba kwitsinda. Sensei irarusaka mutoza Daniel Han cyangwa se Daniel San niko bajya bamwita. Wa mugeri yaje guca abantu bikanga wa mugeri bita dragon kick bari kumutoza. How much longer it's gonna go on? We mbundi bino bintu byanyu biramara igihe kingana iki? How is this helping? It's strengthening your quads. Bino bundi biramfasha iki bino bikomeza amaguru. Jinga bari kugenda babyina baririmba sha. Easy. Hold on tight. Yo. Katururi. Mwana kaza kumutoza inyuma umwe mwataka imbere ndamwataka inyuma wa karate no kungufa inyuma bamuto. Sari kwano bazahangana bamwise ngo ni igisamagwe we. Bazahangana ngo ni igisamagwe. Bibi filime witonze. Yo. Baby. Yeah. Katururi. Mwana baramutoza kuramo ikote yongera byambara. Yo. Let's go. Je. It's time. Show us Tiger Trap. Kwereke Tiger Trap. Uburyo cye cyangwa se iriya Tiger uzahita. Umutego umwana wa mugeri yarawuhamije. Wa mugeri yarawuhamije. Uyu ni wa mwanya mwese mwari mutegereje muri benshi. The greatest city in the world. Uyu ni wo mujyi wa mbere mwisi. Hagiye ngo kubera urushanwa. Mama yaje gushyigikira umwana. Mama. I know what you're gonna say, but I have to do this. Ngiye kuvuga ndabizi ariko mfite kurwana. Ndabizi. And you won't be doing it alone. Kandi ntabwo uri buze kurwana wenyine nje kugushyigikira. Imaje kumushyigikira. Yeah. Bo would be so proud of you. Mukuru wawe araza guterwa ishema nawe. I am too. Nanjye nuko. Mama she kumushyigikira. Munsi ni finale. Now go kick his ass. Genda ukubita kabuno ke. Mama, ngo agaki. Gaturike nk'injogo. Rebe. Ya Jean. Bano barareba nabari muhekera cyane n'ikitwicira umunyeshuri. Dore ukuntu kibareba ikise mwana giye barananze ariko. Nururara arwanara. Nanjye wirushanwa. Charlie, ready? Jauri uriteguye? Almost. Nabura gato. One more thing. Arabura ikintu kimwe. Esa kuro ka gatambaro Sensei ruso yamuhaye. Sensei? Sensei ntamo. Katururi. Mwana baje kumwambika ka gatambaro. Kubabonye za Karate Kid kano gatambaro gafite amateka. 2 branches. Amashami abiri igiti kimwe. Amashami abiri ku giti kimwe. Katururi. Yeah. Baby.
umwana yinjiye hano umutima yatangiye kwibuka mukuru we bari inshuti yapfiriye mu bintu nk'iba amaze gutsinda irushanwa abishiye bo ni benshi uturutse Beijing China akaba aje kurwana Manhattan muri New York witwa Lee Stafford Quast ko bamubatije we urana irushanwa riri kubera ibi filime Go get him, Shifu. Genda umukubite mwarimu wanjye Shifu ari hano uyu nawe avayo umusore wacu iri joro igisamagwe tugite mu mutego nibwo buryo bwiza bwo kwica igisamagwe kugita mu mushibuka Kona dide bebe Kona vayo ni indwanya uri bugira amanota 8 imbere y'undi cyaga kubita undi kawo ni uri buze kwitwa katsinzwe niba gukubita kawo ahandi hano ho kugera atahurajya muri Beijing. I'm not going anywhere. nta hantu ndi buki Fighters. irwanye Utagani. ugire muri cyane aho yaramwunamira uyu ntiyamwunamira mwana afite discipline Shoulder. bose bashyiramo Robi fight Sidekick. Jana byose kura minota rya mbere yegegeye bamukubise spinning hook ni kura mugire bawita we spinning hook manota 2 bayamukuyemo igitaraganya bebe tayigara kubita uyarongera ararodinga Lee Fong bisa nkaho bimugoye guhangana na Kona Day ndi mugeri bamukubise side kick muri mid section hasi tayigara kubitara reba arabangutse baramutabitse bamutamikana n'umusifuzi mama rumirwa umwana wanjye se ubundi akuraho undi ko nacuze wacyana uri kudusebye Shaolin haguruka usubiremo indani This is turning out to be a wipeout. mama yari umwana wanjye ko mbona bari kumukubita nk'abakubita ingoma y'abaporoso we buri bibera mu myitozo nibera kuri tele biba bitandukanye mu myitozo bawumva urenze utarahura n'undi muntu witoje ngagutamika imfunira muri nyiramivumbi bebe mwana vayo stay balanced stay focused ubona abatoza ni babiri kubanza bebe mwana araborotse urebe mwana ari kuzamo tera igipfutsi biranga yamutamitse biranga ahitamo kubita yamfunira that's our move kara nakantu tuziranyeho we kumwe bitorezaga muri restaurant uracyarwana igire wa mujinga we usana umujinya namubwiye ngo umujinya ni ugomba kumutegeraho urabe tera notarimwe kurane mwana arabanza aratuza kuri tayici ziwe arongera arakserera arakserera firi mwana durutumanye wowe tamika menya arayakururiya n'umwana nibyariye amezi 9 kubise Karaningi wakamwigishije umva batoza buri umwe ari kubeshya baranganyije amanota ni kurane bankubitiye mu isiti yanjye nahita mfite mwana arabanza aratuza ashyira mota yicize wegera tugire kiva yarakubita bebe biranga mwana ari kumubara amufite neza amanota 4-5 birazamuka utanga amanota 8 undi arabatsinze bebe biranga bebe bose bashiranamo bose bashyiranyemo bose buri umwe akubise undi ku mutwe kandi bakubitaniye rimwe we buretse sori bamukubise ku mutwe
Shaori batangiye kumubarira hari bakubariye bakageza ku icumu butsinzwe utarahaguruka batangiye kwibuka ukuntu yatoje yakubiswe yibuka mukuru ukuntu yakubiswe haguruka wa cyana we Come on, Lee. haguruka mwana wanje winsebye Shaoli mukubitiye imbere ya nyina ni nyina umwoshye 7, 8, yibutse mukuru wamuhagurutsa 9. Yeah. Kick his ass! Let go! All tied up at 7. Next point wins it. Bebe, uri butere irindi nota rikurikiye ni uri butsinde irushanwa. Inota riri bukurikire hano niryo riri butsinde irushanwa. Let's go, Connor! Let's run! Bebe, vayo! Tera wa mugero arawubara uburyo yigeze kuwuboroka arawutera icyo kirawubara ndamuhagarikisha kakatu arawutera kiramubara kigiye kuhagarikira hejuru uca mugufi barawumutoje neza Shido Bebe kikiri mu kirere agatuza arakabomora mwana mukubise wa mugeri Bebe mugeri mwana yavuyeyo reba filime wa mugeri kirawuzi kigeze kuwuboroka cyawuborokeye mu kirere kuri inshuro bamubwiye kujya aca bugufi go teye mu kirere ngo kiboroke gondiyene kikibitekerezaho kirangaje agatuza arakabomora rebe filime uriya mwana ninjye wamwibyariye rebe papa yarumiwe umuhungu we baramukubise agira ngo ni umunsi wo kubeshya katurore amanota 8-7 uyu yarababaye kiraguruka reka mwubikire mukura mumena umutwe kiramwubikira inyuma yawe we cyari kimwibye kubitasi ikigoryi we nzakumena isura amenyo yakura Shaoli ikise rikamukura amenyo baramurebye ngiye kumukura amenyo hano ndagufite ngiye kuyakura abantu bose barumiwe mukura amenyo ri kumbe yakubise ku ruhande ikigoryi yarakibabariye cyo cyari kimutunguye ariko cyo yakeretse kakiruta arakibabarira yeah utsinze winner wibutse ushaka kubetinga ku mikino yose iri kuba kampani ya betting irenze bayita winner atorore mwana yaratsinze katorore Shaoli aratsinze ahanyuranye umucyo urabikoze We did it. turabikoze yeah Hey, my hand. We akaboko kanye muri kuka we mwana hano baramuteruye we yatozaga ngo ni mwarimu we E1 respect kabisa bose ni basense undi ngo ni shifu umwana utsana irushanwa yararitsinze filime yacu nubwo itangirega ntugire ngo irarangiye Karate Kid ni kugasobanura films.com filime yacu nuko igenze Imana ibaho umugisha baguza abonema mwese ntago irarangira arakwereka Thanks for waiting, everybody.
Mwese mwakoze gutegereza kubera gutsinda irushanwa ry'umwana byatumye abakiriya bamenya ahantu habikora ko ziriya pizza arizo zatumye atsinda irushanwa kwamamaza birakora wa mwana watsinze irushanwa ahantu atanga serivisi pizza ziriribwa niba bari kurira. Looks good. Yeah. We're gonna miss you around here, Shifu. Tuzagukumbura Shifu. Wrong hand. We ukoresha ikiganza kitari cyo wamugingo ni gutya. We open third location. Uzaza udusure muri Beijing. Jackie Chan. Iramutwika. Ni muze. We got a delivery for you, boss. Boss, hano tugufitiye aka delivery. Uyarebye amazina yanditseho. He's going where? We delivery ngiye he? Igiye. Yeah. Pizza for Daniel LaRusso. Bari bakoherereje pizza kwa Daniel LaRusso. Ntago nje nigeze ntuma pizza. Thank you, sensei. Warakoze sensei kumbi bamwoherereje pizza. Kuva niyo ko kandi ugeza California ni kuri Los Angeles. Find me. Nukenera ubufasha aho uzansangura hazi. Yeah. By the way, you owe $1,100 plus tip. Ikindi ubwo twishyura amadolari 1,100 hariho na tip. Wise guy. Sawa, muri abanyabwenge kabisa. Amwereje pizza. Johnny, you gotta try this. Bite Johnny. It's the best. Gwe pizza uryose. Bara cya kigoryi cyo muri kompura kayi bari kumwe. Reka twirire pizza man. Si byose? I'm telling you. Man, turye pizza ariko nahangana ririmo. Dude, that's it. What? Our new business idea. What are you talking about? Ariko ngize igitekerezo. Our own pizza place. We call it Miyagi-Do. Waretse tugafungura shop icuruza pizza tukazayita Miyagi-Do. No. Sibyo? Get it like Miyagi-Do. Miyagi-Do, no tukongeraho Miyagi-Do tukajya ducuruza pizza. To pizza? To Mr. Tukajya ducuruza pizza tubikora Mr. Miyagi. Mr. Miyagi ntabwo yakundaga pizza se. Uyu ni cya Johnny bamwita Johnny. Miyagi-Do. Miyagi-Do. Pepperoni's your best defense. Pepperoni nibwo buryo bwa mbere bwo kwirinda. Slice for Miyagi-Do. No anchovy. Slice ya mbere, slice ya kabiri cyane. Mbega urya slice ya mbere, urya slice ya kabiri. This is $1 billion idea, LaRusso. Mani igitekerezo giye gasama miliyari kabisa. Miyagi-Do. Olives on, olives off. Olive on, olives off. Wabona kandi ubwo tuzareba igice cya kabiri. Johnny kuva muri Cobra Kai ndetse na LaRusso batuzaniye Miyagi-Do. Utazacikwa n'izindi zose zasohoka n'ibindi bice. Ndaje dukomeze n'andi mafilime. Weekend filime zose ziraba ziri kuri ya website yacu. Ciao. Nuko itangiye transporter. Umutwazi reka ko bisa nari kuri banka kandi inzugi zirafunze. Ni kuri banki mu gitondo. Asubuhi. Subuhi ndajya gukurikira naye magambo yavugiwe hano. Ni banki neza ni ku masaha. Saa 4 zuzuye za mu gitondo. Kori UN arabasotse n'abajura. Genda. Barakwereka wari uparitse imodoka. Pulaka razihindura amenye nawe ari umujura. Barinjira. Tangira. Yabaze twavuganye ntwari biro 240 gusa. Ibwiriza rya mbere naguhindura imipango. Cyo turahinduye ibitekerezo. Ndamutse njyanye ibiro birenze byo napanze hari igihe sasi yarenga twaparikaze. Turamutse duparitse ngo nkwe sansi hari igihe abapolisi batubona twaba twerekana. Mwizere neza akazi ngiye gukora ko ari akazi katoroshye twumvikanyeho mbajyana ndetse n'ijye mbajyanira ndabikoze. Muhitemo munyite cyangwa se mu buru twari imodoka mwana cyangwa tugushyiremo polisi arasi igicucu ndatwara imodoka yangizwe irange ushobora gushaka gutangira wakiramo iya mbere akajyamo rivansi ukumva gatani ninjiye ikagonga moteri simva. Twavuganye ibiro 240 sindenzaho bagabanyije imibare barasamo kimwe mu bijura n'abajura ubwabo. Ibiro biragabanyutse tangira imodoka ko bweze mpamvu ndatangira mbere imikandara urabona abajura uyakorera ku gihe ibiro narenzaho imodoka igomba gutangira batinye ko polisi bafata aya bus the one ni karekuye umusore yashizemo polisi komene kuri banka abajura bagira ubwenge n'abakoboyi muri bagabanyije n'umubare w'abagabo bakugabana imana dore imodoka ni BMW amasapera kata subizamo kanakira gatatu gukamenya ko yari yananiwe aratwara n'umutwazo w'ibintu n'abantu yaratwaye abacika cyo kumbe dore Murundi sasa Murundi ari warunywa gose ebana yo ni Murundi neza yavuyeyo barakwereka imodoka yaraje araparika n'umusore muto fatira ndajya gukurikira amagambo avuga ari seriye ku cyakora n'umutwazi w'ibintu n'abantu urarengeje andi nakayimbaza musiki umva ukumvikana kwanjye namwe yarenzeho nashakaga mufata yanyu mutazabona aho munyitwariza mushaka aho mwahera abantu ndabiyamye barasote kandi wagicucuza ukuntu badukururanye yarabarebye bafite akamodoka ko ni indwanguruzo akamodoka kabodo ni indwanguruzo ngo buriya desi nabo afitiye baratangiye asigaraho yarari ni umutwazi transporter ibintu n'abantu aratwara babayo si umujura ariko
watwara waba uri umujura waba uri kigingi ntibimureba iyo batumva hano hari uwaje kumureba aravuga ati mukuri ntangazwa n'uburyo umugabo buryo yifatamo ari nako afatamo akamodoka ke ni ukuvuga yirinda bihagije n'akamodoka kaba kitayeho karera muzehe biramutangaza wagira ngo yarwaye inzoka niba ushaka wije dusangira agatabo uramubona muzehe arirwariye mu nda hameze nabi menya arwara kwa mibi ariko tudakajije muzehe yatangiye kumusobanurira mukuri hari undi musore yarazi mu myaka yahise amubwira n'imyaka yariyo yari afite akamodoka nkakawe kandi azi kukitaho abasore nkawe mukuri kuba ufite imodoka imeze itya bakunda no gukunda abandi b'igikundiro nkabo muzehe atangira kumuganira gusa buri uko amuganirira arasa n'uca migani iyo bati mukuri mu bashoferi bose uranangaza uzi gutwara hari aho wigeze umbona buri munsi iragenda ariko ntiwamenya ko inava mu rugo irera de umusore muto muzehe yafashe inzira yishimira umusore ndetse n'umusore yishimira umusaza ni umupolisi yahoze ari umusirikare barakwereka asubiye mu nzu yiwe transporter bari hari amabwiriza uraza kubitwara ni hehe nta mazina nkeneye y'uwo ndi bubiye arandika ni ibintu biremereye bite ni ibiro 50 bitarengaho arandika uze kuza mu gitondo cya kare bwo bitora saa moya yuzuye ibiro 50 ubwo ndaza kugusaba amadolari 2,000 iyo birenze muri 50 ngusaba 4 muri aka kanya ajya gusaba 2 nanone ndagezeyo umuzigo ubone kunyishyura asigaye igicura cy'inyishyura none haramubwiriza oya nayo turumvikanye muranyishyura igice baramushashiye kashi ni umuzigo agiye kujyana ndetse afite amabwiriza ye ntajya afungura mbika umva uze ko umusore uvugisha ukuri umva ibintu byerekeye no gutwara ibintu n'abantu iteka umuntu abasiriye mu kazi ke aba indakemwa mu kazi ke mu gitondo cya kare saa moya yari yagezeyo niwe agomba kuvana umuzigo uyu uremereye ibiro 50 ni umutwazi transporter kare bamumweretse n'ibiro najya areba mu gikapu najya sobanurirwa ninde agiye kubiha we bamubwira agiye kubidepoza nizo nshingano yihaye kugera hano kandi yumvisha hari imidiyo ikomeje kujya inyuma ako naba nanjyanye inyama zikizira arafungura ngaho ni igikobwa cy'igishinwa kandi aramurebye ni igikobwa cyiza kuva mu gitondo ntazi icyo ajyanye Shuki niwe amazina y'umukobwa ngabo uduha bwakomeje kujya mbere yifatira isafari sasa urugendo ruhire nyuma y'ibyo ni umutwazi w'ibintu n'abantu kongera bumva imidiho mu modoka ariko se twumvikanira ba boss be ibi byarimo ra yaje guparika hano filimi itangiye ikomeza transporter kubera icyo atwaye uyu mukobwa arazira iki kubera iki uyu ari umushoferi transport utwara imizigo ibintu n'abantu ndagira ngo ukurikire yahoze ari umusirikare umva nutavuga ukora ibyo nshaka sindi bukwice sibyo shaka kujya gukojowa ndakubarira umunota umwe atangira kubarana ku masegonda yaramuhaye umunota abaza amasegonda amaze kumusoreramo naye yahereyeho yaramanutse kujya kureba iki gikobwa aho bigeze rero kigiye gutuma banyima igice cyanjye bamuhaye igice ngo nageze ava mu ikindi gice cya kashi kugera hano kandi ku modoka ye umutwazi sibwo asanze abandi bagabo hari ibintu bibiri byo kurenga ku mategeko nkubise n'abantu ibyo ntabwo bibamo mu nshingano ze ntabwo bibamo umusore mutana azanye imodoka menya rero bamubwiye ko agomba kudepoza umukobwa niwe agomba kumudepoza azana urukapu kandi arabyimba siwe nyama yarwo yakwigira akaje ngo bamutinye mwibuke bamuhaye igice cya mbere igice cya kabiri hagejeje umuzigo amaze kuwutanga barahemba ashyirayo transporter niko nibazaga niba ushobora kuba wagira icyo untwarira kigenda ujya mu tuzakora nawe bukera kiriya gisore ndagikuze rwose ndagikuze ahindiramo nk'umutimbwe mwibuke no mu rugendo rwarimo kuza yabanje kuruhuka saa 6 nanone yarongera araruhuka agomba gufata inzira agasubira mu mujyi bisa naho hari mu cyaro imodoka iraparitse nazi ibyo bamuhaye afite amabwiriza yo kutareba n'iki bamuhaye arimo kujya ku modoka ariko yaraturitse arimo kuyijyaho ngari wo muzigo bari bamuhaye sike ngaba dore uko bakabaye nibo bamuhaye umuzigo ngo awujyane nawe yaraje yanze kuvuga baramugira ariko ngo kumumviza iki kandi yapfuye barakwereka igikobwa aho kiri icyo yashaka nta nubwo akibonye kumva urukobwa rwagarutsemo icyo ushaka gukora ni ugukamura icyo ushaka gukora ni ugukamura yaragiye ajugunya mu muhanda hagati arikomereza yaratwaye kugera nuko bimwanga mu nda uyu mukobwa agomba kuba ari no mu byago umutima nama iteka urabwira yarongeye asubira inyuma hari ikimodoka yarahoreye mpaka iwe afite urugo barazamukanye muri sariwe ni umuzigo sasa rero umukobwa ntaragera n'ijambo na rimwe avuga ese umukobwa arazira iki niwe bamuhaye nk'umuzigo bwa mbere ngo ajyane amaze kugezaho umukobwa bamuhaye undi muzigo umusore yendaga kubipfiramo kubera iki karakomeje ibuke baramubwiye ngo yafunguye umuzigo bamuhaye ati reka da
ndagira ngo ukurikira hano aravuga iki arabaza iki mukobwa se baravugana cyangwa yanga ndahari kuva muri The One mukobwa yinjiye mu bintu by'umusore yose ari umukomando w'umunyamerika afite n'imidari bagiye bamuhemba atari yabivamo ngo atangire akazi ko gutwara transporter mukobwa yagiye kuryama yumva nyir'ubwite asa n'ukanguka kumbe uyu warabyimba bwa nyama yarwo no kubyimba do yaje kwa muganga mwibuka umusore bamaze kumutaka igisasu yari yasubiyeyo aho bamuhaye umuzigo ngo awujyane burabyimba ngako karabyimba byo basi abarapfuye tugaruka kuri transporter umutwazi dore nguyu Shuki niyo mazina yacu ibi nabivanye mu murima hanze sinamenye kiri bukunde niba aragakawa cyangwa akajyana ibyo mbi nabitetse bataravuga amasambuza naseka navuga narira nababara yaramwiyatse umva Mr. Frank. Oh, Frank. Is your invitation for coffee still open? Sure, come on. Muzehe yishimiye kuba amusaza sure icarire hano turebe ko hari icyo byatanga. Muzehe yatangiye kumuganirira. Muri uyu mujyi bisa n'abanyabyaha bagenda bagwira kandi muzehe niko kazi ke n'inshingano zo kuba yabarwanya. Umupolisi gusa amenya agira ikibazo cyo kurwara amibe urabona ko n'amaso yahonobereye. Uramubona baraganira yarongeye amano ku mata. Ni nka yanga neza. Karakomeje uyu musore umeze nka yanga karakomeje muzehe yatangiye kumuganirira gusa none bakaganira n'ibyerekeye n'ibyo kurya bariho bwira imodoka yahiye ite muzehe yari yabonye plaque imodoka yarahiye umuntu ntiyigeze amubwire kandi umuturanyi akaba ari n'umupolisi aba ari icy'ingenzi namenya ari icy'ingenzi nakabaye narakubwiye ni umupolisi afite inshingano zo kuba yamenya byinshi birenze kuri iki kirego ibindi bice babijyanye barageza kuba bashakisha n'ibihe bimenyetso bya bitandukana n'ibindi imodoka kuki yaba yahiye umusore uramubona agenda ibyazi natinya nibyimbisha kuko niko ateye akadako kahaye rivanse umwitangirizo muzehe ari ku kirego cy'abanyabyaha bakomeje kwinjira muri uyu mujyi abanyabyaha babaye benshi umva kuva waza mu buzima bwanjye nari nitondeye ibintu byanjye nibwo bisambye nafunguye umuzigo ariwo wari igikapu none ibibazo biramvukira imodoka yahiye polisi itangiye kunkurikira wagikobwa we ndagushyiramo ingumi barakwereka sasa inyubako dore nuko uteye ni inzu nziza n'inyubako nziza imodoka ntabwo yari yamutwitse bashatse kugira ngo apfe yari yafunguye igikapu asike kuko yabonana n'igikobwa niwe wabazanye reka da sawa zivayo dore abagabo hanze umukobwa bamushakisha iki kuki umusore wenda kumwica ndagira ngo ukurikire yangana agafashemo nako muri The One buri uko uzajya wumva The One amayoberane nayo umenya ko nta wasi izo bakubwire ngo kandi hari abanyamyaka babaho ngo reka da ngo ni amagambo ushaka kuva yabonana n'igikobwa gabo ari kumwe n'umukobwa atazi ese biragenda bite aramubariza he yavuze ati mbaza ibibazo ugasubiza ibibazo nabaza ngo urenzeho ibyo yamubajije n'ibyo umukobwa yashubije kereka ibiganiro bisanzwe ntiyari yajya kurengwa mubaze baraguhigira iki nabimubaza yanga ndahari umukobwa navuga icyo bamuhigira ubusobanuko burahari ni ukuva muri The One video library sava ndajya nkurikire aravuga amagambo cyano yarababaye nawe nuko nyine umugabo babara hanini hari abagabo babara ntubi wanamenya ko yababaye ingenzi namenya ari icy'ingenzi nakabaye narakubwiye waje ute ninjye wamuzanye imodoka imaze gushya kumbe imodoka ya koko yindi ndetse yasize amaze kurwana polisi afite inshingano zo kuba yamenya byinshi birenze kuri iki kirego He had a kind face. ntabwo yigeze abona imodoka y'uyu mukobwa yagomba kuzana yazanye umusore ese nayibona unati cyane arazana muzehe n'umupolisi wakora iperereza uko bishobotse kose uko bigomba ariko imodoka z'abadage muzifiteho ikibazo ejo bundi wari ufite nuza bemuwe uyu munsi wagarukanye Mercedes ayirungurukamo kandi ibitsinga babiciye mwibuka ajya kuyiba iyo nta contract yari afite muzehe abazumva ibi ngibi biraza kuba ngombwa ko mfata iki kirego nacyo nyiga ndamukunda Maya akagatangira kumwikira ukumbe karipangarika mwibuke bakazane muri butu kandi iyo gakomeza kumurusha na moteri yagashyiraho kugira ngo babyigane kaje gakubita n'imigeri imodoka yabaje ibindi bice baba babonye nari nibagiwe murakora biki ndashaka kumenya umupolisi ageze mu iperereza rye niki yari amaze kubona hari birego yabariho yabatumva urimo uravuga yuko nabanze ugira gusa hari ibyangombwa kandi umupolisi hari icyazi yagiye muri mudasobwa ye Mercedes Benz umusore yaziyemo muzehe yari yayikuruye ndetse n'ibara ryayo ko yari umukara yari yabikuruye nawe yari yahereye kuko gukurura neza bageze aramashusho y'abantu benshi bagendeye muri ya modoka umusaza yari amaze kubona gusa nigeze ababwira ngabo byabaye ngombwa ko basohoka umusore igikobwa nacyo gifite ku mashuri mubyara wanjye afite agahoteli ugenda ashobora no kugutiza icyumba byaba ngombwa ahantu hose huzuye yaguha n'inyuma ukarara mu gikari acha twakashikoresha oyo urakoze agakobwa karayakuruye umukobwa arusha abasora pete ku mafaranga kandi se kana parika taxi agakobwa gato
musore rikomereza urugendo ntabwo azi umukobwa ninde ugiye uba ngugira inama birarangiye yatangiye urugendo agakobwa akamureba biramureba nibindeba nabaye umunyamahirwe yabaye umunyamyako niyanyishe fata urugendo ugende ndakwiyamye yatangiye urugendo agakobwa akamureba hari abantu magana ane bagiye gupfira muri kontineri nigeze hano yumva ibintu umukobwa mubwira atigeze amubwira biramuyobera data bavandimwe banje ubwato barahagera uyu munsi hano muri Amerika bagiye gutuma data b'umucakara kiriya kigabo nicyo cyonyine kizi nimero ya kontineri kugira ngo nazagira icyo mvuga niyo mpamvu bashaka kunyica mukuri wabonye amashusho mu nyubako yanjye ushaka kujya ugambane none utangiye gutega ubutego bwo kumbwira za kontineri hari abacakara bakibaho muri iyi duniya umukobwa yararize ntabwo ari buri kimwe ni amabeshyo amarira yaturutse mu mazuru no mu maso ibyabaye mu nyubako yawe hagati yanjye nawe ntabwo yari amabeshyo menya ko aranamukunze kuko nibyo byabaye hagati yabo filime irakomeje yabazumva wari umusirikare watojwe gukiza abantu kiza abavandimwe na data umva shaka abandi wishyurire bajye kugukorera akazi wagikobwa wasanze nitwarira tagisi irahiye uje wanjye harahiye n'imyaka niba ari wowe ugendana nayo niba imyaka igusanga dore uyu niwe musore uri inyuma ya byose arakwereka dore nguyu ahari niwe musore banamuvumbuye umusore yanamubonye niwe nguzi nimero ya kontineri igiye kuzanirwamo abantu bagiye kuba abacakara napfuye rata nabahiza cyane kobwa yinjira mu bikoresho yinjira mu madosiye yabwiye umusore ko ngo abantu magana ane bagiye gupfira muri kontineri kuki ushaka kunyita kubera ko wafunguye igikapu kandi amabwiriza yawe ngo nagufungura igikapu wagira ngo nkore ikintu kukwica nzize igikapu kweri kandi dore igikapu ngicyaho kiri umvanya kuba transport mutwaza jewe ndahitamo nyica nonaha niba wakumva kutambira mu biro hanyishe rikagira inzira no mukobwa yari kobwa cyakubwiye iki ngo tuzana abantu batubavanye mu mahanga muri iya pass filime witonze dusobanura ijambo kurindi kwezi amukore ari hano ibibazo bigiye kukuvukira neza niwambwiye ko atajya kumucakara uwo yabwira ngo azamucakara ni bosi arenze n'aba ba bosi nyica niba utabikora banditse imbere yaje bamushyizemo aragarama polisi irinjira ibona Captain nishimye kuri hano kirinjiye gishaka kunyinjira n'umwunganizi wanjye tumushyira hasi turamuruhukije abona rwose abarinzi nibo bikoze yakanga utazazi nawe ari kumbara inyuma y'amapera beto n'abantu bambere mu rugo kubagira nabi bamukubitiye mu biro byabo ntibamukubitiye iwe umve ko muri icyagiye irimo kuvuga birakomeye kubona koko umusaza arimo gufata umukobwa we gusa nta bimenyetso nari mfite ndetse kandi ari gusa nawe nukomeza kumbwira ukambwira uko uyu mukobwa yaba yarakubwiye iki n'iki cyo umukobwa arimo gukora muzababwiye bamukwezi mukora ibyo avuga rero kandi mwitoze ni umukobwa muri batoya bagiremo mushako ni muyobozi bagiye ku ruhande ku bw'izo mpamvu ni umutwazi yumvikanye n'umusaza kugira hano bamuvanye mu gihe byari byakomeye ku ruhande ariko ni uko twaraja wari wabatse iyo ngushyira imbere ukabyigana na moteri nibwo ari kumenya imodoka kuko moteri zirashyuha kandi wakigenye niyo muntu wanjye kamure kuri iyi musore yagomba gufata inzira ajya gutabara abantu hari icyo yari amaze kumenya yapanze namuze uburyo yasohokamo yafashe inzira biraherahe katorore ni umusirikare navuga menshi yahoze ari umukomando yakozwe ibyo kuba yatabara abantu nguwo yarafite transporta aratwara yaratwaraga ibintu n'abana ariko abamusenye baramuhemukiye kandi hari abantu batwarwa muri kontineri nk'ibikapu mwokabwabo ntibashaka ari bwa budege bwa cyabakanga buhagwa akagomba kuniza umurinzi kugira ngo ntiyaraje kwinywera esanse hano benzine turashize ariko ze mwabaye mutsashatse imbabazi yabaye ngombwa ko mujyana dore imodoka ngo barazigeraho vuba dore ngo barazigeraho vuba ntashaka kurekuza abantu barashaka kurekura umukobwa arashaka kurekura abarengana bari muri za kontineri kabo kacyabakanga imbere transporta n'ikamyo zo kuzitwara akamyo kuyatwara kandi akuzirira niyo nshaka mukanya imodoka yarangiye arayitunganya arabizi ko harimo abantu byanze bikunze imamu yari yabaye Tani yamirabonetse we ni umusore imodoka yarayitunganyije gusa umukobwa aracyari kumwe na se muri avatiri biraherereye kabiri yakuzaga abantu yavanaga abantu atari n'ihene batwarira muri kontineri
Nkoze uko nshoboye gusa yarakiri data. Icyo bari bakeneye abaturage ni intwaro. Yakoraga na gatoya. Abana umwanzi wacu turamuzi. Abantu basabye ibirayi ukajyana muri kontineri. Umukozi yabonye ko ntakundi byamera. Muri abakuru ariko muri Rwanda na gatatu. Bazaniye Kenya mu musika. Katurebe. Harimo gusoma neza. Umwami aragushimiye igendera avuze Melissa. Ariko hagomba kuza n'ibihembo bifatika ubwo ni ibiceri. Jemu umwami yavuze ko uzacukura ibuye azamuhemba. Bari muri system. Urashaka ibihembo sha. Mwana ararira. Cyuma. Umwami aragushimiye kubera serivisi nziza umuhaye. Wisi yitwa. Ndagira ngo ukurikire ka telefone mwari muyitegereje nawe urashaka igihembo cy'umwami baraga kugutora niba ubishoboye mba muri iyo nyubako oya umwana wanjye yemeye imbabazi z'umwami nta gihembo cyane muzafata n'imbunda nimuzi yanjye kudasohoka turi buyingiye uwo mwana w'itekana ngo uzahura nta mutekano ugeneye ndashaka kwibohora dushyizemo nk'abacakara umwami twamukuraho tukayobora ni benshi bagerageje gukuraho ubutegetsi buri mu bituro byabo nugera hasi muri depo ntabwo hakoreshwa na wundi muntu ucayo ibyo ukora byose wute uraza kunsanga muri parking yo hasi hari umuntu bari bakeneye byibura ko yabazanira ibyiringiro muri nubwo ibyiringiro byasaga nkaho nta bihari dufite intwari nyinshi ari kwishyura ukizana kwacu ntabwo byagumara inzozi umwana icyo gihe yakoze niki yaraje acakura umusirikare ryabuye acisha mumufate we atwaye tanium niba uyu mwami yari akeneye mwana tangira kwigira intwari avuze ati dufite intwari nyinshi umwami twamukureho igihugu tukakiba umwana yaje kwigira intwari azana ryabuye umwami akeneye imbere y'abandi bacakara ibuye rya tanium bose bakora ikimenyetso ukugumura abaturage bangisha ubutegetsi buriho cy'umwana yakoze King Acton yamenye amafuti yakozwe n'umwana arategeka ngo uwo mwana bamuzana hano umwana bamuzanye ushaka kugumura abaturage bari bazi ko bagiye gupfa bapfiriye kwishyura ukizana kwabo ariko babonye igitangaza umwana bagiye kumubaga umutwe umwana yarabuze bagiye kumubaga umutwe umwana yarabuze umwana yise agiye kumubaga inama y'abakonikoni yarateranye bakaba abarinzi b'isi watoranijwe ntugiye kongera isuka yishyira ku murongo uwo mwana bamuhaye imbaraga z'ibigirwamana bya kera imbaraga za meri za atene shazam mwana ngo bamugize champion ugomba kurinda ubwami mereza iryo kamba sha ikamba naryo ryari rimaze gukorwa ryagombaga kuzana abadayimoni uri fit ubwo champion yageraga mu ngoro y'ibwami aje guhangana n'umwami King Acton yari amaze kwambara rya kamba afite amadayimoni menshi muri iyo ntambara yarabaye ariko irimbura ubwami champion niwe watsinze abakonikoni basigarana rya kamba bararisha rya kamba ryasambaga ngo atazagira umuntu wongera kuribona champion niwe baramubuze guhera umunsi turi imyaka ya kera niho tuvuye bikaba kwereka kandi akakora umunsi wa none kandi akwiye umunsi wa none yoboye n'abasirikare b'abagurwa bita intergang batatse kandi akaturi kikura umunsi wa none ati kandi akwiye umunsi no kurikira intergang ndetse nibwo bakeneye champion mwiza batabara mu myaka ya kera ubwami bwari bwarakoronijwe uyu munsi ntabwo mubona gazaratabara uyu munsi wa none ariwe na ba mercenaries igihugu kirimo kandi kwereka bameze n'ubundi nk'abakoronijwe mu myaka ya kera werekana ibyangombwa hano bitwa intergang bo bayoboye niyo madokima ibyangombwa byose birimo mbonye abasuka bishe data nibyo nzi arimo arashakisha abashwa bishe yaba umujyemo y'ibara fungure n'inyuma turebe imidani we ikibazo yafashe kari imbunda mu mbaruta musore arangiza naryama bari kwinjira muri kandaga arakinguye harimo amateleviziyo twe dukora ibintu by'amashanyarazi nderike teki ni amateleviziyo y'abakirana n'igihe gukora hafi hari icyana gihaza imvange ya mukecuru waruse
wacana icyo umenya ahantu uri kwiruka ugana ariko buri munsi uramba buri munsi ariko nkubwira ati ibyo bintu utari subira ku murongo mwana njye ntabwo ndi mwana ntabwo ndi ishumi yawe tudakaze shisheni wowe icyo uri cyo uri umuntu waje kutubangamira mu gihugu cyacu icyo mwaje kwiba ni ubukungu bw'igihugu cyacu nta kindi cyabazanye warangiza ugatondesha n'abantu umurongo bari mu gihugu cyabo waraje kubiba wareka tukigenderera cyane cyitwa gico rebe umusirikare kimutesheje gahunda uve hano mu giti yari hano yahise abona mesaje ubwo ruri guhigwa bagomba gufunga sura murayibonye Adriana bintu ni so kumutiri wa mugore bakeneye akora amashanyarazi akora amateleviziyo n'iriparateri kandi cyane ahantu kuri wese waba ufite ibyaba ari cyane kuko kiremwa muntu ifi ntabwo rimeze neza agenda bacungira hano shama karirimba akagabo kari hano imodoka yano niwe yitunganyiriza ibikoresho babifite hafi nta makanika akenera nta muntu ushaka ko amumenyera afite uburyo ateyemo iyo agiye guhaha buri muntu wese agenda acunga buri wese ko ntawamubonye dore ngo uwo mu nzira agenda kumbe kazasore kamukurikiranye kamakina makina yabuje ushaka iki ndabizi n'ubundi kuri biti muri kazi ndabizi byawe kiremwa muntu cyahawe imbaraga z'amashyi ariko imitima yabo yaje kuganzwa irayumva uranyigisha ibyo yakwigisha ukagira imodoka atwaye imodoka akagabo kamwihambira karamubwira ngo akigisha imbaraga zidasanzwe zakuwe muri iyi si ziza guhishwa hano na n'uyu munsi nawe uraza yakura bivuze ko hashize imyaka 5,000 by'akamba rya samba karimo hano ugira inama ngo kurikira icyo umutima ukubwira kurikira icyo hano wakubwira mu mutima Ishmael ari hehe uzabaha amahoro yararwa aratashina uza batuye akakurya sanze kamugira ikibazo ndamushaka Ishmael ari hehe ujye gushaka Ishmael kamunetse atarakamera bebe yewe umusaza nawe aribuka byinshi ya musaza yaramutuje kiraho kajyanye kurunga kumwe kitwa panisha gapfukamutsa mu mazuru cyasigaye cy'umugungi kiniririmbira kimeze neza bandi bagiye gushaka ikamba rya samba kiriya nabona umurambo Samir Samir we wari ugiye gushaka Ishmael Samir bigenze bite ndashaka kwereka ibishoboka mu gihe bishoboka kumugurira imwe bigenze bite kiraho urabizi neza ibyo nkora bandi banshi ruva uri cyapa kurasa yo abajama pisa abajama uvuye muri Maryland yabonye kwigira gusa kwa leta maze ujya muri Miami niho warangirije gusa nanone abakobwa mwagiye mukunda nabo tuneje mwagiye mutandukana urumva ari kinakuzi Samir ari he hanyuma kandi muri akanya ufite umujinya w'umuntu wishe claustrophobic atari kwinjira muri system arwaye nyine claustrophobic ni indwara nyine umuntu abafite cyangwa se ubwoba kugera ahantu hasa nk'afungiranye nk'ahamuvura nta cyubwo bashobora no gufata akayaga hanze ibyo bapimpi ntabyo bazi